Say dear, Nhyira FM, Edin Yesi Ogana, and Ewiase for Neighbor Bia, Tower Bubuano, and phone Bia, Yedin Yabesi Bia, and Manu phone so. Nhyira over testy NF, Ako 8787, Yaveto 15 pesos per Udem, near Kwasubia, Yedbem Manu phone so. See a good Yamunsem, a Jed Yamunsem, and Niji Yamunsem, and I knew Subiano, Yedibro Sumpra, Nhyira FM, and what day? Well, for some months now, businesses in Kumasi have suffered because of the COVID-19. Even customers going out to get your stuff has been a little restricted. But we at Multimedia want to bring businesses closer to you. That's why we're having this trade and tourism fair virtually. We are taking you to all the businesses that will be beneficial. Today, I introduce you to one of my favorite places in Kumasi, Bookcare. Come with me. Hello, Fabia. Welcome, Anita. Welcome. It's been such a long time. Long time. How's everyone? Oh, Bookcare. I'm so excited you are here. I am. You know how much I love coming here? I know. Because my kids, we love you. So nice to see you again. You too, my dear. So this is Fabia. She's the CEO of Bookcare. So Fabia, you're welcome to Multimedia Virtual Fair. Yeah. So tell us about Bookcare. What do you do? And then take us around a bit. Okay, as you know, Bookcare, we are into books and educational materials. Everything that has to do with books, toys, learning materials, anything, textbooks. I mean, I have to walk you through because I can't say everything. Let's go because there's so much to see. Yes, so much here. Here we have some toys, we have some stationaries here. These are our party stuff. This is lovely. Yes. We have bookcases. Bookcases. This is what? Spider-Man. It's a Spider-Man. Spider-Man. Yes. So let's move. These are all birthday stuff. These are things you can give out as birthday presents. I remember I got this for your daughter. Yes. Yeah. And you see the building blocks. You see the variety of building blocks we have. This type. We have this is Star Patrol. These are all building blocks we have in all the sizes. And please don't move. Stand just right here. I mean, this is going to be amazing. I mean, yes. If you're looking for gift items, Christmas is coming. The beauty play set. The beauty play set. The little chef set. Oh my goodness. And you look at our mini bouncy castle too. Oh wow. Does it inflate? Oh yes, it does. I mean, 2 or 3 kids can be in. Oh wow. Yes. This is where we have all our textbooks from preschool to JSS. We have comprehension, we have grammar and composition, maths, English, science. And we have them in different varieties. We even have the Ministry of Education approved textbooks. We have them available, both local and foreign ones. So we are telling the school heads to pass by. We have very good discounts for them. So you have for the GES, yes, for the international UK schools. curriculum. Yes, we have them. We have Perenco, we have the Essential Cambridge, we have them. The NACA approved, Bookcare has them. It's been approved by NACA. So school heads should come around. We have for all the subjects. They're giving discount. Oh, we give them very good discount. They know. Well, so it's been a lovely trip into Bookcare today. At least we always say it on radio, or you must have heard it somewhere. But now you've seen what is actually inside Bookcare. You need to pass through. There's so much for kids, all ages. For adults, you can get something memorable to read. I mean, you know Sidney Sheldon, they're here. Daniel Steele, all the books are here. Educational textbooks. So school heads, proprietors, and anybody that has to buy textbooks, Perenco, GES, international curriculum for the next academic year, please come through Bookcare. Where can we find Bookcare, Fabia? Bookcare is located in the Clark House building at Denyame. And then you can get us on this number to 0244 786 334. This is calling me. I'm going home with this. Thank you, Fabia. So nka honam obedware a osanso si ho the concoction bigum wahwia gu ho wa wadware wie nti unya sika ba yasan luwani bua oh na mentimi nka mu sika ne yedan sika ne de se enije oh kwa out na mo de to enoma
and and dia nneoma sa na auto oh na e boy the talkers it's kind of by the retail cars and yen so na untimi ensifie ayi ba kwa da untimi ensifie a che ne nyina mo corrent enti na ye wo efie a ye rent efie and tu free ho ye tu free na yakotena Ewiase ana ebim so dey say scan beba but or the see efie ni so no ma oye yakoma de egu no na wo aba betena fie no so sumsum nya de adwuma bia obibia no wo mo age usika no usika no ede be to go on mo be adwuma sa otumi se ono a ohun de odisika ye but ohun ne ho anu wo nisika na anu da ebu an gina sa no ma no efie na otim no de omom de dua efie o nti we na o twi usika na de ede ba ne dim o ni kwa so ware uni yire nyemo o girlfriend no o free poase ne bae wona aka so no mo yesen na o miensa o de na o mo etimi sesa emani adan o mo minim the reason why ntia me dem so na eso bia ne de wo na wunyare pacha on for babontin and the nyina no amon so o de nya ne de adware de nyina na ye saa de nse o mo de na de ye ndware munyare metiase na omo de na eden o se o rifi poase na eba omo de no mutumi sisem omo de no ha mutumi sisem de physical mutumi de ma no de ebante to da ye di nkoma mutumi ko na de committee nya na mo de monya we na me de we adam so no ebia de me konya ye no na pese o sisem na so na nyi chichi aduane be na odi o na ompe enoma no o hye bi di sadan ebia mukone sa gargar ken no ma no mako na garlic na oni no de na aduane free wa na oye oye nipa o no oye aduane ma odi oye bi oba o de se nipa o se nipa ena mka je se ebi wo sister ni ma wo nante wo kan ho a wo ni edi nkomo yeti wa ye kasa ebi mo system sesi a wo mo chance de bi ni dia no eye asaso edoso ebi ni dia ebi ono ma oba wo sa left see no aya ne da wo sa left ene da top ya je ne da ho tattoo nda ebi ana ye ebia aboati wowo jata abo bia oluku se ehu no symbol edida wo mo ene bi won so na ye nipati etimi bebe bi bia eda wo mo benkum anase wo mo srem anase wo mo srem no na ebi da nya enso da eda benkum anopa ho tattoo nipa ho ade bio tattoo ne epa ho a ade ba kwasa bi onu hu wo mo ne wo mo color so tuntum no different kokosa kokko ena wo enwi titu emana wo de enwi kekeka minim ada bia akamehye na abeke emonwi bi na so enwi ka ho emonwi bi ani na enwi ababai ebi ka ho ni nyina free poase na eba ebi ka ho ebi okra ya de a ye de beba out no ebia material bia na say ade ye de beba out no edi kan eye ho ade wo eponase ansana about last na me kasa say material bi buy but to say me mo eni eya material bi buy some metu ya no amafo tugu so eto pa ba se si ya no se bia hu bia onto bia some material hu se wokra enya ade a eya ofeso o de obeto amafo tugu na enhye da nye ayi bia se but amafo e de etugu so etoi na bi wa ejina sa no ma no ye January eba se sia no miki yes obi adwuma me musa ese ya na ne osunsu ka ho bi na ana me ka no me bebre edoso no me bebre e de twetwe de hu bi e da ben sa ma ye kan o mi di hu bi e ko be say yes mi a de se no ma ba ase no person sunsun na free mu yeah no person ti no se bia bi wa bia na kopon bi me na amu se bia we mu bia ese ani de adum ehu sa ne ma ne bio yeah na ka first de ka mu so bi na ho de amu se we ye se enti no committee ni ne o ma di nkomo aye bibia nti osika onya nyina na o de koto bank da bi e wo he ye wo fi egudam e wo de because dem ubia na o de ko bank ya
toda ya omuhu appearance ne senior wo tie ne age na wo na etimi question bebre fa etimi ebema ansha na wachi anasama for ntina na in time fa ntidi opebia na odi untim fancy dan untimi na scan so ni de ye pebia na edi o adan ade ba ko a wo size kadron enye papa enye na me se rare at a scamedy pa no se ma nye bia rare scamedy mintimi ndimbro 50 Daso anoma wobo chenchem so bunkutu fremena soko apakutaka surutafre mehiadwo krotapayede sankopedo kwasafukrom monu kwanta tikroso oyankopa ho ye na gufumo so hwentia wediaba mokodwane akakadro pepe so imprenchire amudua so teteka so akapoliso odogono burusu kwa sanwanu krom bojawe enwansa ensute mama trimusem pawoto ase dede pa puntana na empamudwa kutupa benua krom akrosimedu bentitimai dumase fumsu benko achigina mawoto so arofia ya we asempa na yakwantuo Insulted anybody. Don't mess up with me. Hey, send me. Master Party, this is real. I want a pie. What then? Ade chena se yantesa fofora yechi mehuna meka de ye nanso watan ne wo mu na meka no mawi yesene se behye me bona teteme me nkuta nanka ne megya nanka ne makoka se mehunu yanka sa obasa sabone aka enkase boja titibibo mposo mayenko na se okoto sabo bi si wunu aso a ka kire no se he aboa sori yenso anuti na me wo hena na bisitie eja wusu mamponkontonchi de hye damra wo buo he kuma waserbo sechi ayese no so dade kodi maninsam apampamra wo si ebura mamponde hye ni bie danfo ya dan bremo dagon mebinko Mina gwana mnya salao bonsoir à tous et à toutes ni zabre ceremony hai makari dragonar sekespir martola marhas anula kaula alafe Sanibonani dabezita baba kozi ya makozi mbadi maslamau yorobedi au kakene yorosmani be Ekaro manu janu amontipa ebacha bia utiensha 104.5 FM Miridia ja usuma mpoko ntunchi abu here kumana na wakasi betu ba kwa amegonga jatani nie bijinise obia ho ye live ewonsha 104.5 FM Ewiase Mu Nsem sunsu mu nsem wodi headquarters ensem dosopo ahimfie ene ha ebacha dem live or YouTube aye Ensha TV Facebook Ensha 104.5 FM afi uko multi nizwa ana audition so abepacha Pinside TV and Sameng TV and then you know so them live Kingsley TV Kings TV Keviat probably then so hini krobisu ma hini na mando ochikrom and Cobra Assemblyman Atransi sounds na brekum nam one akwasi buaf enso hasi ogoro ento beniti people do say NJ ampo for tamachi the obonchi dom so Michael don reach the Facebook live and anyumrei afeminia Ralph enso free tema ono so abesai and anyumrei and semba ko miensa na ebeda go no so iwasu na tiebi na ebo anyina part 1 enie hambani ni ofuna umsebenzi matota What a word, Huni Valley. Abrantia Mwakwaba. Yeah. That is saying, Yakasa mem, what it? You report within a family amankwa. Yao amankwa, I didn't fear saying, Diasanum. Would transmogrify the back and cast a trees and your canoe.
Adiasano. Come check it with you, watch him. I saw the man alcohol. We call Dominion Pentecostal Chapel. Oko yache. Pachai. What worry? Pachai. A job na yo. Juma dear, but not to your carpenter. Number kubita baby. Sorry, missing. Juma dear carpenter mason. Mason. Not just when you wake up, mason the carpenter. They say we see we are not what's our boss. Pachai. Pachai. Who are you? Pachai. Who am I saying? Me, sir. Master and member saying. And ma'am, you know, remember back. You and you know what you're saying. And you know me, and soon I can't soon. I can't soon. I say, dear friend, Pachai. No more, you're saying. Chrome, I say, you know, film. I say, when you're sure. Oh, my Metiasi. Pachai, my Papa, swear. I was Tiasi. Medasi. You are seeing some idea out here. Pachai. Bible, ha. Koran Karimo, ha. And I could see her. You're in a mini money for dance, said the Obeka crack. Oh, me quite sorry, Babra, me here. And we are saying, go focus you. Beating by Bible, Ewiase was Membodia. Membodia. And you may. And you made a boko. A boss in a meal. Na Ablabono, a good soy bonacacra. Na bear 8 months, Bosumi Watchini. And meda, a no mammy huno, a no ding. So that ye would there assume in number say, my fortune see me. What a so that yes, I have a Juma, Namie, skitty gas company beam. Eti and also and I'm some my judge mano. If it's a no mammy huno, a do we are not a minam crana, a huatom so. Eti ama my judge jumano, make up into Jumano, my giant is the same them. What a Nantisa by Bossy, me qua, and Wame. Did you do dear Muska in Asa? In the acquire Michel and Oban Coba. Eti no maybe me who die, no maybe me who die no. Na a broad joint as soon as I am pipe. If it's a whom con and Kuno Fisca pipe, a name where the dear near Quanchina, a tuasi. And tea made a no ya fi do baby and not ding. Tea Metia mu Mesulae Nasa Mr. Mienu, enemy mammy. Me call you as a Makion crew, me drew me chia or Mobiang so. Namcha more among so. Now, Fitty will be answering so. My cat was Ben Prince of Biang so. It may say me refuse, me refuse, me rahona, me was or me tanya a tube miswa or mumia me a queen. Tarichina me con in Iamia. And tea, as some are a year me. If it's a program name, Nasa, we are about as Habecahono. Now, I know I'm ding. It is my a friend, me brapenny, to name say na echo. It is a bear padia and car uncle a crum. Now, on friend, my name, Mr. Num, or one whom I am no. Now, over 2 minutes, say na echo. What is almost a woman, Miss Roma, or Munyai. It is Branco, a coboma near. Quail, cut almost say, almost send him. It is a mamma to Miss Friend, my Miss Sena Echo. And tea, me some chana among a bench of French. I am tea. The tea, Emma, on Bob among for breed. And tea, me some chana moko, Nhyira. Now I'm some to monima and Webua, or the Boame. The Minia, you know, when say one day, some corner say a froma on Baba. Now the almost any mono on Sabeca. Timiditran among I'll buy, and I'm sure say and Emra. Now, Asia. Na de ohono ompanto ntie baya na baya mama ne en yawde di bobugu yaza amazugu panye gimi awra la siasi o na wala da damle dani aso wala la siasi o na wala da damle dani zuro goro nya mak ba zuro goro nya baro ka do nya wude di bobugu yaza zabale ko dumuna zo ayegima amuko duna zamorai do ben kaja usija gong kajagum na tita danko. My ears are open to listen to your headphones. Tita adanko medase udini bio efemi yamankwa pachai se wakasa wie pachai me be yo anatomy ibusa kosa no ya no wate medase dana shase da ben be bosumi ngotwini pachai na afina abo adwum se wotabre busuafo nyina bi na Ewiase Mu Nsem so me dia nante nam dia empaibo ene akwankyere ne ase me nam pemoa ti se program o hana me kobi ti se program na me kobi
nti afi na makwa asi afi se no menyeska emfa nko mpaiwa asi biom nti mhyedem nti daye we besa beka akire se mesu daye na omo mia me ekumi no na ye se de adu no o se mitu anamo wonam epemwa sa ye wa sofo adifo dusifo akonfo malamfo emu de hin wa kono ho me na masoro na kontina mpaiwa asi nko na menam nti adifo se no akom ho me susu me kan boma o ma me no ma che me hawi o me be do 9 14 you di kan ka se na kira o obi o ha me kwa me ka che na o se we mo mpaye ebi nso o ha me kan o se my phone na ye misa una ka wasam kira wo mo se o kwa me kwa obi sama so ne di for dia una se kan de SB a kira wo brantie se ni se na mehu me de be bia kwa no ka wasam bia me ko bia obi sama ne enti me so me bo amane a kira wo mo me ka me hawa me tu kan wie ya no edisi ma sense o ma kan kira se ye be ye o me bia me kan ya o so ohun ade ko ohun ade ko o kan ya o so ohun ade kro enti ne wo nyan kan ne no nya hui sa na o mo kan no se sa no mo kan ti mo ko nya nipa 14 nyina difo no obi age se o kan wasam kira wo me cheche ma se o kan wie ya o se be ye me cheche program kira no na o ebi wa kan se ye mo mpa ebi won so a na o se my phone na ye minti o ma kwankire ma ya emu de hin no ayo kwankire no mami wo ye kudwale ye mami bistra ye chese ende be na de bi tua na de bi ye nkwan de bi nu anwamo ankosivi ni nyina wo yoy tua no de bia mamsa wo se tua de bia mamsa wo he bebem enti de akache onyina na obi antimi ampa mu anka nkyerɛ se ana wansi ni pise ɛyɛ wo maame ɛyɛ papa onua ba oyire obi anka me na meda ase mehu omonim odaye nim eti me yen se emu dia hin na hu nanim last one na bi enko last one no so e jase free board and say akotu nti nka last one no de di kan hwanim na hu ye o me so daye ba ko na ase makoy krum na me nam ase efie ho ti me nam fie ho sa na me koto se da fidie bi kami me pejam na se pe kami tie da mabusu fie mfase papa asifie nti ya ase ho ne ya ti ko ne nam fie ho tinaze me wo fie ho nam ase me nam fie ho nti me nam sam pejam na se ya me disi wo na hu se da fidie da ho na me hwai da fidie no nti me hwai da fidie no na me busa se why na esum afidie eti me kan me busa se why na esum afidie no na me maame ne me sister oya o hai ese oma nam sa ne fie zu esuma fidie na mo se abobi fa ho enti na mo sum sa fidie no nam sa de fie de se wan hwe ni pa be kotia nka me kwanka me tia so na mo se abobi fa ho ntom suma fidie no enti o mo ka za no ho na me ti da ye enti da ndi akoso bebre mesu da ye no no bebre enti na asa me da ye mpaibo wasun da ye sen o da ye de se me se me da one day na se me se me da man so kura no be se 6 na 7 bituma so ni nyina wanim na hu ni nyina so nye na dodo no aye wu da ye so mi na wase ye mi na yenti ni nyina wanim na hu de me hu me ebe sho se me hu mani bia ye o ma me mato me safro mo ha mo minister ne me ma me mo wa onua ba mpachai oni me ho na epani o mo na empanifo o manim na hu odai num mpachai o ma me ka hu bi ebi wa me hu minister no ebi wa so ma me ewom enti ende bebre nti usu so me ya baifo mintimi susu se omo ye maifo so so kwa so le ka chom se beye omo se beye na hu manim dia na se beye no obi wodi wadwini abu na osusu se omo ya baifo nti sa beye no obi timi yi obi anim de kodi bone na ni ade omba ya de ofia eti omo a mehu omo anim no ti ma me bae no se munye hwehwemu ebeta ba se omo anim na obi ayi no di sa adwuma no beta ba se efiri ma me papa efiri mi nua bi efiri chise ba bi efiri ba bi nti enti na me ba se mo bi ho a munye hwehwemu na mo ame emu dia na hu se omi akon me kon ne de o mi nsanya na tigu mi so emna me chia o ma anyi so na o mo ba me so de o mi nsanya na nipa mi nsa pachan hwan Mr. no Mr. Mienu ni maame no no mia okon o daim mi hu om no mu mia okon pachan akun pachan de twatro kra oso ye de he
eno na me de to me safre omo no de twa to kra wo so na de he ene de na wo mia me mene no ti uso na pa na akon ya pa chan nyesem na me kan so no o da bi uso na pa na akon ya ma soma ma ya makobo ma na enti omo me ko impa uso na pa na akon ya pa chan kan sam yew pa chan de mi hu wo mia akon so na pa na akon ya pa chan akọ ji sigadro o da bi akọ obi yire da bi akọ sisi obi pa chan da bi wa akọ duro so akọ ibi na mfa body anko pa chan da bi dise ye musa wo mo oh anti ma ya ba ha no odi kan busa mu ofie me suma me bra panyini ko ho se onko busa om se na mahu se na ekoso enti se omu ni me hu bia omu enyai e ma omu obi aye se oni hu hwe enti ba bia mpe bia no me frɛ ma ombeba enti ma me to me sa frɛ ma me e oboase enti oba ye no me ni di hu komo na me se de adu na na odin ma kompai boy bibia enkosiaga ni se no me pese me ko Nhyira ya me tie Nhyira so na me de me nsɛm so koda wo mo na omo so ye hwehwem ma me na omo boa me se be ya me so be nya me ho me ho beto me wo se nuanom na mo ye san nuanom me ye enso emu se na afrim me na afrim ma me na kan so emma na se mema ba se omo ye nketwa be ba ko na ma me kwa wo so no ase ba ko so frim di mienu ti on de ma nu mpani mfie so da bi sha se na no mfrim wo pa chan na nye sunsum asemo ende me nyini bize enuanum so me na mfa se oba na di machi ansana me ndi me fa se me na oba di machi ndi de o maka nya mpanfo a o mo manim ndi oba ba ko ye ka kire odi machi no okay mate ndi dia ko so nyina wa kan kire o yire pa chan se no nso ka kire wo na ere empaibo asembe no ka kire wo udi ka kire no so ne o sie mompae nti eguso na yebo mpae a se be 8 months ka me bo wa manya ka me bo nti ba na onua ma no mienu ma me kan wa ye mia kwa na dwo na yire da won pa chan ohun se opre me ti once e o da yenim ti we hu se because ti me sorry na me bo me kan a kire o mu na dwo no a ade chinye na ka kire o yire yo ezi e ka se wajuma sam ti sai be se mi shedem me pie kura aden se enoma mi se ni lockdown na shedem yi enoma mi hu no ase a dead this ama me na mabo me na hu da yesu awuwu ni who was spiritual marriage da bi o da sunsu bia ne una ende me hu na wajuma sam transmogrify adwuma de enka metima konya bia ye na me na me nko aden obitimi frem se adwuma wo me se mentimi ma aden if se da yana makoso a be se 8 months no we se de se mesu da yana na masiye na mani ati na masada anu ya da ye me ya adwuma nso aseme nko se akoso ama menam de ya na ase ehye me so je na hye so da yeso no ejejamani so me hu se poster kora bo ha na me ma hye me hu so mu ye yi obabia na pese me pie kora ti wa bia ye wo no me course no enya no maketwa nti pese ba ko ye adwuma nti me pese me pie kora na me hye ne obeda didi na me se oba na ekoba ensa nya adwuma ni di nti oba no nkom na sa ko se sa so so matata no be me ti se obi eye mpai bo ha na me kobi se be ya nka me so nya fa hodie ma nantia edi nti una ma ocean space mpachide ze hu funa poster na o ya mashiwi se no ma mi hu no na ase ada ba bigije meni so awia ni anaju nyina sa me da wio me da na jo sa na me hu no ne o ko me zi adwuma so se ne o ko new site na ko ye o de poster bia ni ho so o poster bia ni ho wunyi se be ma akwajo na ye wo na obai na ko ba se be abedidie akwajo de se me na me hu posters na me yam jeme se mi be wu me hu Ewiase na e be susu na me ma hye ntimi nkoye adwuma wunyi se akwajo na e ba hu mema o da bi akwajo de enye no nti ko sise sa de ne be ja na oba na enkom na ne didi se o se ono hu se enye me pese me de ehye dem sa efise de bia hu se me koba de bia hu se me forso me koba na o ko news ata ko adwuma me se adwuma poster ba na o wuram ho se adwuma no enyina fa ko obetuma news site ko betumi afoka akosi ba bia so na ntia ko ndi un person be hu poster
Funeral posters say baby ana ya macho. Me who is a normal obituary gone too soon. What a shock. Call to glory. Who person be who be? Nti wo shedem obai na nkom na di. Pachan. Ba hu ani anko so de hwewo. Onyo be so pa. Masa sepsa program nemu no. Seka na mani ani enkansa. Sa waso na ehunu na wo say. Nti mi nkoye adwuma. Ye fese adwuma ho amenko. Ti obai na nkom na. Ani akwadro. Eno pa de me kan play nye play fa. Ya akwadro na ye wo. So the saying. So kwa me gongo. Maso na wo pa me. Na mi. Nti mi nkoye adwuma. Na me hyedem. So bad na nkomra. Baby aso nka so ye kohwini mpa adwuma. Obetumaka. Na so onza uroso. Obetumi aka. Ense obade so oyiska to so sa na se be ma no nkoma na ebe ha adwuma kra. Woni mu enyina na so nkoye adwuma. O minim na se enye me pese me nkoye adwuma no. Ono onim se titi nyina no me na me koba sa edi we na adru no ohun se enye me fault. Enye me fault. No fault ah. Ayami ko am gong. Mida se na midima foi asori ko. Midima babadua asori ko. Babadua? Midima foi. Babadua ko jira ni modi a mention so kana fe yemfa dia ka nyina entom so ensem ba ko miensa na ese metram se Pontius Pilate edi nyina babadua be trans dia mentimi sanfra part 1 because ma musu no trans part 1 no ni nua ba ko trans na musa ne kosa ba ko menka babadua na se me ba yato aso na fe odifo Kingston Jamfi adago no so aye baye na se nye baye abusiafo na eye no na brantie sabe okwa duro so na bi ehunu ano wuti Ewiase Mu Nsem o age asantema boso Nhyira 104.5 FM live or Pinside TV na afi Samang TV ewo TV ni so betimi ahwe na nyimre na afi YouTube Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM eno mu akwaba honte say ya kasadin wate kasadin fa hu me kasa wai e ba jo wudin e fe me ya man nana ya pacha idi ene tu wono no nana ya pacha aha no wadin fiese nana 46 pacha okay ejuma ba na ayo pacha me yokuya okuru ba so intrango abranti o kasa odi ene no pacha me bran wa worry pacha wo ma say wo ma 8 Masa na mema say. Oba ba ku mema say. Nti akase na owie. Pacha me wie. Apo. Pacha. Sa. Ni nyina ye. E pacha wo ba ifo. Pacha me hunu bi da. Uni aso ba so na mo pamu ne gidi. Last one kwa mu mia ne kon. In fact, okura be se mfate. Mu mia ne kon ka mu kuno. Ese wontimi bio. Onam na hu obituary. Gone too soon. What a shock. Call to glory. Nani amjije nti onko adwuma. Obai ne koba. Eno me musa wo mane nyanza wo ba ifo pacho de muna mu mia no pacho de na o jire musa eno na ya wato ne sa fa se ya mra na je me hwum o se ye musa mo wo ba ifo menim na Ewiase meni bi nso a sa jani ya hu sanse mo aka kire mo to mre bi na me sister ya wati ho nu na ni me maame na odi me maame kura ko sofo Beneza honum na me dina mem na me na se ba ekoba na wotwe na wo mebra aba bo zema fe na bresa zembesi ofia wate mzidi ekan sen ma me ka bresa wa kire wa bresa na wotwe na mebra me dina kire ba ese woni ye won komo kwa na me ye aduan na ba ese emla me je me ye bia to honum ti me ba me ma me honum na wo ese woni ye won komo na wo frɛ ko gina baabi se me bra kuma yi se wo yare tinema na wo hunu se yenim hu bia yenyem man ne ho ntono yesu ye de yenim ho hwenti se baabi opa bia no fa nko frɛ ne a ye beba wono kwa mfa ya amakra na ye ne a ye de ne beba amna ba be kire be ye no se ye de na chi ya be timile de minim fa ho a ti ba ye oni ma de gro pa cho de bi e go kuru gabewe ampare bie jam twetwe komedi hia gina ntwi me makro nya adwuma nye enu mu bia oni mu hwe untu da na o ya da me ha me sunda ya da ya nyema me femu no sa
Osubi. Nyame na di mbechiro me kwanke yakuma to atwene. Sheba bi wor mo ese ni papa na akori na ebo. Nyo bi na sha bushum no wayi manim di sanse mo ne no. Ese ntra ya di abai. Nti osun da ne bia na ni ma hunu hunu. Ebi ni dia he. Sa ne da se me son da ye me de we se di na chi no. Na yakoba bi afre na edua bi bunto oni no so odua no edua no bu ye no afre me tume tepe na me hunu me ba no me bompa ya sa suya le ka yandrobo manta ya ni nyina badae no me fa me ba ne ehye echi jese me so da ye bia na niema yese yenka mabusu no nyame no na yese oh di na echi yese ye de maba no yese ha me nso ni mo hwe mate mate odifo ginse jafi beda go no so why sare ko ba bia nja aka no kura wom so ni mo hwe onya ba ifo se de etu de awia hunim hu bibia paatu nso trasie on de so ago mama dabi mama nyu aba no metrase mo nyu aba no metrase owia na afi baba dua na makọ akọhwe medima fo aso ye bo kwa gogo ko pass last stop nya fa se mranti bi ofia se aye kitikiti a aye dia ko baba dua no gen na fa ya pen kuma sibre medase eno mu akọba buanim kakra wati What is I? Maria, what? And you when said was a gun for penalty, what? Mati. Vimati Mugu. If I tell you, your friend Helena dear. Helena de. Just Ramete. Unia Bane Casayano. Me patch. Women 1 penny. Me patch in dinner. What didn't you say? Medi 42. 42. And so also Sano. Once worry. Pacho. Worry. My worry. A master no produce you. The Pacho 5. Master the member saying. A ma 2. A member 3. I can't say no of you. The Pacho me will be uncle papa. It's me will be. Oh. Jenny and Kadu back by the 10 I think you. Anna. Pacho. Wapon. Aline. What by for? The Pacho, meaning at the crock of a friend bay. What did you dear? Mate. No any matter crop. But yet design. Meaning, say who will be soon a wounding dear. Okay, almost yet design by you know. And I know or catch them and me catch them. But you almost yet design. Bread be beside and said to who obey ye. Was who did dear and to whom? Now me saw me. And was a son obey ye so. Let's see. To me, meaning by ye, dear tear. Yeah, Bishop Dr. Jerry didn't catch me. Pierce, Mr. Papa, or Siba Yaguma who do. Kukuka baby. I'm Paribie, Jam to train, committee here, Yanimba, Jinantry, Sobojo, Fabia, Emudia Hinanim. Minbia, Nemubia, Junia Befo. Minya Befo. Who does on there? Nembi Pamon said you by Kay. Diet, dear, yes, Miss Umbe. None my Pamon. Near my Pamome. Minam crying and 10 times for me. Send a bush in then I cost a moon in my transmogrify. No man and 10 times half a minute. So, come up, Paul. Come my Paul. Come on, for me. Me while cry, Beman Minyanashi. No, the measim. We cry, papa. Sa, meaning the one can I. In a deep auntie, means I buy a metam soon. And I'm a bar, me mamma was and no one. Me car will me dan in Academ. Me a bay fua and Kenny. No, yes, me bad penny cry. One so 22 years. One so any. Me the now for baby. Come me want me a bay fua and any. And you know me, me no me be on your bay for to me patch up. Munya be my Nihu, baby, Zana, Warrior Minuan. Yes, so your home toy. Send to Kobe and dear. Oh, and talk with money near come. Oh, you can now you ask something for your whom you're for. What it? Mate. Dear, yeah, I can't cross with him be beer. Jem fancy way, also Mamuswe. Why? Naka o mammy, also tia. No, so made income is here. Many wedding combo says here, the constitution. Ewiase Mu Nsem TV radio so odi focus the jam for her enche obeda go no so nsemi eno chance why member so say ah ya brewetia oh me eno wa member so ate abutre
Chance. Eso wa boni out to baby nka. Baba man na tabiwo. Ma me say. Ma me to pa na. What to pay? Never be bomb upon what on man in Gabu. Yeah. Minko Babaduano, no message here, no mammy Ningomo. And what to pay a panya as a guitar. What to bomb pa? You as for Munajo, you as for Majo. Tension man to come more than answer Abujanko and said to be a baby boko. Tigana for, I'm welcome to Mkankan US for Muna Aju and then you may. Mambusa, WhatsApp number no. Kwame Gongo, my WhatsApp number 020-6105-499. My WhatsApp number no 020-6105-499. Kwame Gongo WhatsApp number no Mambusa free approach me ahodro no. My WhatsApp number 020-6105-499. Dr. Mwakwaba. Yeah. Yadu Medima for Herbal Clinic. Yeah. Buakwa Ahifa Agogo. Copas last stop. Yeah. Tamudaso. Dr. Tamudaso. Yeah. Sima do yentio. Yo. Meda etiefo nyina se. Ene anwumere ye Medima for Herbal Clinic. Dr. Edujamfi. Buakwa Agogo Copas last stop was oyafo bia udimafo ne hwa udimafo ene hwa gide waka ne nsa gu ne buo pe ena wuntimi fa no mepiem ewo Medimafo Herbal Clinic na nipa ne nka ne nsa ngu ne bo na otiase na yale na ha no dia ka wakoma to yam se Ghana fo nyina obia na manana ni age ne trim eye ne de essence yale de wutwu mu tan ya ebeba eka nipa ho na se yale kan obia onyankopon adom obia watie Medimafo Herbal Clinic ani obia watu na mo aba clinic ho pan nim se yale bia kana onsuro essence onyankopon de Medimafo Herbal Clinic aba be pm e Ghana mem enra papa bi na dance was a doctor answer na me babeto nka no sebi me jame na wo dem bibia me bia me ye ne wo dem na me ma ba befa se mehu han ya gisa ya pagya me betena nimu answer na mehu han yi bi enso me ba wo nche busu me mienu ni Medimafo Herbal Clinic me ba wo nche no ena me ankasa me si atwoma gogo kurom efiri kurom eba kopasa no emutwe kakra so mia manante ayede aba etimi ka kire obi bia na otie mie na wayale ya che na wakone yade akon enko ebia wuntie Dr. Tam da so da efi se wo mu akasa wo mo boy clinic no na ya to medin Tam da so efi se obepie mu wo ha Time where the best show will say, yes, show 10 days here. Inshallah, 10 days, no. Yar corona, yes, show 10 days, one ton quanta, my pie. Yes, show 20 days here, 20 days, and so now we are in echo. Nadi who one a bincy done say, will be in you what bassa me ye a bibidra. What timid time at one I had a sasso. A be a time when I a best on an answer, dear. Now say, pound don't should back on put dear. Inshallah, pa hom enti be piem wo ebua kwa gugu wa yale ache wa kon yade akon enko me se stroke yade no Medimafo Herbal Clinic wodi asa woda dem na wuntumi nsole enko baabia ebia meka se ena wo be piem wo clinic ho wo ban wentumi anante yade wotena ahwie mu na yade obetena doctor enim me pacho sa nipa no wutie me ena anwumre ya me pacho 2 weeks time se ena wo ba ubekura poma na wo ena wo kura poma de ba doctor enchen de 2 weeks time wo ankasa wo benante pan ayede aba ebese bosumi miensa ni empanfo beburu emfinhia de okono miensa enum
Equasi Finchia Edia watch Meti Macasa Babru Bessa apem ahenum na atopoma de egu and the says I will buy medima for her back clinic. Never could have pomana sa what touch na and yet dance dear be Mivizendia a bua beer back ukura pomana wo to actually dear a and 30 kiss. Na be PM wa a buako agogo. Copas last of number no MIG4 0244 774282 0244 774282 0244 774282 0244 774282 Medima for Heba Clinic. Dr. Edujemfi, Dr. Tam Daso, a bibiduro munina headquarters, a buakwago copas last stop. Gidia wakan in Selgun bua pe, and I won't me find me PM na won't count some wubo, na yalia na how dear. Kawakuma at 2 MCC yalia, so we see ya we ya, where Chirika say, who could to jet when your car when she will name wubu and some wubu, a yente. Say dear, Nhyira FM. Say dear, Nhyira FM. Ewiase Mu Ghana. Ewiase Mu Bia. Towo Bobuano. Phone baby awo yedini besi bia manu phone so. Nhyira so be test NF ako 8 ye beto 15 pesos per udem ye ekosu bia ye be manu phone so. Si akudie mu nsem, edwadie mu nsem, anigidie mu nsem, ananisu bia no. Ye de bro simpro kra. Nhyira FM ewo day. Say dear. What is saying? Yakasa mem what? Wudin. FM Yamankwa. Yaw amankwa adim fie saying. Aduasanum. Aduasanum. What transmogrified back and kasa trees and yakano. Aduasanum. Come and check with the watch him. I saw the man alco. We call Aluminium Pentecostal Chapel. Oko yache. Pachai. What worry? Pachai. A job now yo. Juma dear, but not to your carpenter. Number kubita baby. Sorry, Mason. Juma dear, carpenter Mason. Mason. Not just when we wake up, Mason carpenter. They say we see we are not what's our boss. Pachai. Ntisa. Pachai. Who are you? Pachai. Who am I saying? Yes, sir. Master and Mamma saying. And Mam, you know, where back home. You and you know what you're saying. And you know me, and soon I can't soon. I can't soon. I say, dear friend, Pachai. No more, you're saying. Cron, I say, you know, film. I say, when you're sure. Oh, my Metiasi. Pachai, my Papa and swear. I was Tiasi. Medasi. You are seeing some idea out here. Pachai. Bible ha. Quran Karimo ha. And I could see her. Yahina mini money for dance, said the Obekayano crack. Oh, me quassolenti Babra, me here. If you are saying Kofakos you. Meeting by Bible, Ewiase was Mebudia. Mebudia. And you made. And you made a boko. A boss in a meal. Na Ablabono, a Gusoya Bonacacra. Na bear 8 months, Bosumi Watchini. And Meda, a no mammy huno, a no ding. So that would there assume in number say, Mamfo Chensime. What a so that yes, I have a Juma, Namia, Skitio, gas company beam. And also, and I'm some of my judge, mano. If it's a no mammy huno, a joy we are not a minam crana, a huatom so. Iti ama majai jumano me carpenter jumano so majai nti sisi me hyedem anante sa mpai boase me kwa mboame ti edun de me husika nyina sa nti akoye se me hyedem na oba an koba iti no ma bi me hunda no ma bi me hunda yem no na ebra dwen nti ase so nti na me mpai bo bi se okon hum ko no yen kuno fisika mpai bo ani mwadadie ni akwanchina yede etu ase nti me de no ya afi du ba bia na no din nti me tie ya mu me sulaye na se
me sister mienu ene me maame me ko ase makoye krom me duru ho me tia o mo bi anyeso na me na me tia mo ana mo nyeso na fiti obi anza anyeso maka to so be mpensa obi anyeso etimi ese mi wura fio me wura ho na me wa se o me nyina atuagu me so a o mu mia me mene ekumi tare chie na me kon nyina ye me ya enti asem no sa eye me yifise problem na mu na sa wi asa be ka ho no na anoyem din enti ma me efre me bra panyi retu nanim se na eko enti ebe pa dia anka onko ikrum na on frɛ ma me ne Mr. nom o wa me hu da yem no na ofa to me no se na eko se o musa wo ma misra ma o munyai enti mbra ne ko ho ekobɔ mama ne okoye o ka je o mo se o musu nsanim enti ma me to me sa frɛ ma me se na eko enti me pese mtua na mo e ban hira frɛ hira ya mtie enti o mtie ma o mbɔbɔ amanfo bebre enti me pese mtua na mo kɔ hira na msum ko to mo nim na emo bi wo ha o mo de boa me timi ne nya adwene ho na o yen se on de se me kona se ye frɛ o ma o beba na de o mo so enim no o so beka timi tua na mo adbai na o mo share se enne emra na ye hia na de o ho no o mfanto nti e baya na e baya mama ne en yawde ti gbogu ya za o ma sugu panye give me a rana sio na wala da damle dani aso wala sio na wala da damle dani zuro goro nya maka bazuro goro nya baro ka donya wude ti gbogu ya zo zabale ko dungo zo ayegima amuko dungo zo mo lai do ben kaja usija gong kajagum na tita danko my ears are open to listen to your headphones tita adanko me dase udini bio efemi ya mankwa pachai se wakasa wie pachai me be yo anatomy ibusa kosa no ya no wate dase dana shase da ben be bosumi ngotwini pachai na afina abo adwum se wotabre busuafo nyina bi kan Ewiase Mu Nsem so me dia nante nam dia empaibo ene akwankyene ne ese me nam pemoa ti se program o hana me kobi ti se program na me kobi enti afina makwa asi ave ese no minyeska emfanko empaibo asi biom enti me hyedem enti daye we besa be kan akire se me so daye na o mu mia me ekumi no ena ye se dia du no o se mitua na mo wonam epemoa sa ye wa sofo adifo dusifo akonfo malamfo emudi he no akọ no ho me ena asora me kontina empaibo ase kwa na menam nti adifo se no akom ho me susu me kan boma o ma me no ma che me hawi o me be du 9 14 jodi kan ka se na kira o obi o ha me kwa me ka che na o se e mo mpaye ebi nso o ha me kan o se my phone na yemisa una aka wasam kira wo mo se okwa me kwa obusa mane so difo difo dia una se kan de asibi a kira wo grantie se ni se na mehu me de be kwa no kan wasam bia me ko bia obusa mane enti me so me bo amane a kira wo mo me ka me hawa me tu kan wie ya no edisi masan so maka kira se ye baye o me bia me kan ya so ohun ade ko ohun ade ko o kan ya so ohun ade kro enti na wo nyan kan ne no nya hui sa o mo kan no se sa no mo kan mo ko nya nipa 14 nyina difo no obi agi se wo kan wasam kira wo me cheche ma se o kan wie ya se baye me cheche program kira no na o ebi wa ka se ye mo mpa ebi won so a na o se my phone na ye minti o ma kwankyere ma ya na mu dia he no yo akwankyere no mame wo ye kudwale ye mame bisra ye chese ende be na de bi tua na de bi ye nkwan de bi nu anwa mo ankosivi ni nyina oyoy tua no de bi amam sa wasi tua de bi amam sa wan hwe bebem enti de akache onyina na obi antimi ampa mu anka nkyerɛ sɛ ana wansi ni pise ɛyɛ wo maame ɛyɛ papa onua ba oyire obi anka me na me da ase me hu omoni mo da yin eti me bi en se mu dia hin na hu nanim last one na bi enko last one no so ye jase free one anse na akotu nti nka last one no de di kan hwanim na hu ye o me so da ba ko na
ase makoy krum na menenam ase efie ho timinam fie ho saa na mekoto se da fidie bi kami me pija me na se pe kami tie da mabusu fie mfase papa asifie ndi ya ase ho ne ya ti ko ne nam fie ho tina ase me wo fie ho na ase menenam efie ho iti menam sam pija me na se ya me di si wo na hu se da fidie da ho ena me hwai da fidie no iti me hwai da fidie no ena me busa se why na esum afidie eti me kan me busa se why na esum afidie no na me ma me ne me sisa oya o hai ese oma na me sa na fie zu esum afidie ena me se abobi fa ho enti na ma sum se afidie no me sa the fie de se wan hwe nipa be kote nka me kwanka me tiaso na me tiaso ena me se abobi fa ho ntom sum afidie no enti omo kaza no ho na me ti da ye eti then they akosu bebre vesu da no no bebre eti na asem da empire bo wasu da esen o da de se me da one day na se me da man su kra no be se 6 na se 7 bituma so ni nyina wanim na hu ni nyina so nye na dodo no aye wu da yesu mi na wase ye mi na enti ni nyina wanim na hu de me hu me ebe sho se me hu mani bia ye o ma me mato me safro mo ha mo minister na me ma me mo wa unia ba mpachai oni me ho na epani omo na mpanyfo omo nim na hu odan num mpachai o ma me ka hu bi ebi wa me hu misa no ebi wa so ma me ewom enti ende bebre enti usu so me ya baifo oh mitimi susu se omo ye maifo oh so kwa so le ka chom se ebeye omo se ebeye na hu manim dia na se ebeye no obi wadwini abuwa na osusu se omo ya baifo nti sa ebeye no obi timi yi obi anim de kodi bone na ni ade ombe de ofia eti omo a mehu omo anim no ti tema me bae no se munye hwehwemu ebeta ba se omo anim na obi ayi no di hadman na beta ba se efiri ma me papa efiri mi nua bi efiri che se ba bi efiri ba bi enti na me ba se mo bi ho a munye hwehwemu na mo ame emu de na hu se omi akon me kon de omo nsanya na tigu mi so na me chia omo anyi so na omo ba me so de omo nsanya na nipa miensa pachan hwan misa no mr mienu ni ma me no no mia okon o daim mi hu om no mu mia okon pacha akun pacha de twatro kra oso ye de he eno na me ma me de to mi safre om no de twatro kra oso ye na de he ene de na wo mia me mre no ti oso na pa na okon ya pacha ne sem na me kan so no o da bi oso na pa na okon ya ma soma ma ya makobo ma na eti omo me ko impa oso na pa na okon ya pacha kan sem ye pacha de mi hu wo mia ko so na pa na akon ya pacha ko ji sigadro o davi ko pe obi yire davi ko sisi obi pacha davi wo ko dro so ko ibi na mfa body anko pacha davi ni se ye musa wo mo oh anti ma ya ba ha no odi kan busa mu ofie me suma me bra panyini ko ho se onko busa wo se na mahu se na ekoso enti se omuni me hu bia omu enyai ema obi aye se oni hu hwe eti ba bia mpe bia no me frɛ ma ombeba eti ma me fto me safrɛ ma me e oboase eti oba ye no me ni di hu komo na me se de adu na no odin ma kompai boy bibia enkusiaga ni se no me pese me ko Nhyira ya me tie Nhyira so na me de me nsɛm so koda wo mo na omo so ye hwehwem ma me na omo boa me se be ya me so be nya me ho me ho beto me o se nuanom na mo ye san nuanom me ye enso emu se na afrim me na afrim am na kan so ema na se mema baza omo ye nketwa be ba ko na ma me kwa wo so no ase ba ko so frim di mienu ti on do ma nu mpani mfie so davi sha se na no mfrim mo pacha na nye sunsum asemo ende me nyini bize enuanum so me na mfanse oba na di machi ansana me di me fanse me na oba di machi di o maka nya mpanfo a o mo manim nti oba ba ko ye ka kire odi machi no okay mati ti dia ko so nyina waka kire o yire pacha se no so ka kire wo na e da empire bo asembe no ka kire wo udi ka kire no so ne o si mo mpae nti eguso na ye bo mpae a se be 8 months ka me bo wa manya ka me bo nti ba na onua ma no mienu ma me kan wo ye mi akwa na jo na yire da on chain pachai hu se ho pre
many tea once or die in tea. Well, who's a because Tim sorry and me can't actually or and I don't know. I did see now catch you. You is it because you want something to say? The same shadem in Picra. Aden, sir, and no man, any lockdown, I'm not sure them. And no man, who know. I said, I dead this armor, me number, me know. Die soon a woo was spiritual marriage. There be. What does soon to be unknown? And there be who. I know what you must transmogrify. A demand dear, and commit my queen biae. Namina menko. Aden, be to me from a juma or say, Mintimima. Aden, if he said Diana Marco Akoswa, best 8 months no. Well, he said the say, Messun Diana Namasia, Namaniati, Namasada. I know your diet, but I demand so as a mingo. Sir, I Koswama, Menam dea, na as a shemisu. Jenna Shelso. There is no age Germaniso, me who say post a crab or Hanam Yamashimi, Musomuya, you, Babiana, me pea crab. To what you and no major course on a Yanamaketoa. Until Pesame pea crab, no better did. And I'm so banna a coba. And then Yajuman, Joban Comrasa, who says, Metis will be a empire boha, Namikobi, Sebaya Camismania found with the my Nantia Eddie, Junama Ocean's best. There's a funeral poster, or your machinery. Sir, no mammy who know, and I said, at that Baby Geminiso. Viana Junior, Sa, Medana, you, Sana, Mehu. Nani yako ye mezi yajuma nzwa ne uko new site na yako ye o de poster bia ni ho so poster bia ni ho wunyi se be ma akwadwo na ye wo na obai na yako ba se be abedidie akwadwo de menyi se me na ma me hu posters na me yam jeme se mi be wu me hu yas na e be susu na me ma sheme ntimi ko ye adwuma wunyi se akwadwo na e ba hu mema o da bi akwadwo de enye no Inti kosise sa de ne beja na oba na enkomra ne didi. Se o se ono hu se enye me pese me de ehye dem sa. If se de bia hu se me koba. De bia hu se me forso me koba. Na o ko news ata ko yadwuma. Me se adwuma post aba na owuram ho. Se adwuma no enyina fa ko. Obetuma news site ko abetumi afoka akosi ba bia so na ntiako. Inti un pese obe hu poster. Funeral posters so baby ana yamasho me who is a normal obituary gone too soon what a shock call to glory won person be hu bi nti wo shedem obai na nkom na didi pachan won ni anko so de hwewo onyo be super papa masa sepsa program ni fa hu make us why e ba jo wudin e fe me ya man nanaya pachan odi ene tu wono no odi ene tu wono no nanaya pachan aha no odi mfiese nana 46. Okay, you be now yo. Pacho me yokuya. Oh, kruba so. Intrango. Abranti o kase odi no. Pacho me bran. Wa worry. Pacho. Wo ma say? Wo ma 8. Ma say na me ma say. Oba ba ku me ma 7. Nti akase no wie. Pacho me wie. Apo. Pacho. Sa. Ni nyina ye. Me pacho, wo ba ifo? Pacho me hu bi da. Unia so basu na mo pamu ne gidi last one kwa mu mia ne kon in fact okura be se mfate mu mia ne kon ka mu kuno ese wontimi bio onam na hu obituary gone too soon what a shock call to glory and yam jije nti onko adwuma obey ne koba ena me musa wo mane nyanza wo ba ifo pacho de mu na mu mia no pacho de na o jire musa eno ena ya wato ne sa fe se ya mra na je me hwehwum o se ye musa mo wo ba ifo menim na Ewiase meni bi nso a sajane ye hu sanse mo aka kire mo atomre bi na me sister ya wati ho nmu na ni me maame na odi me maame kura ko sofo beneza ho nmu na me dina mem maame na se ba ko ba na wotwe na me bra aba bo zema fe na brisa zembesi ofia wate mzidi ekan sen Mami kan breza wa chiro wa breza. Na wotwe na mebla me di na chire ba ese woni ye won komo kwa na me ye aduan no ba ese emla me ja ade me ye bia to no ti me ba me ma me horo mo no we ese woni ye won komo no frɛ ko e gina ba bi se me mebra kuma ese wo yare ti ne ma na wo hu no se ni hu bia ye nyem ma ne ho nto no
Yes, we had the enemy who went to say, baby, or Pabia, and one found call Frenia, ye beba, or no ground for ya, Macron, Yenia, yet Jenny I'm not by betray. Bayan. Yes, I didn't share baby. The minimum found one. To buy only mother crop. Patcher David. I go crook a baby. I'm Paribia, Jam Chitty, committee here. Me Macron, you man yet. Anyway, when him here. Won't do that. And now we are that. Me how me son da ya new ma me femu no sa osu bi ya me na di mbachiro me kwan ke yakuma to atwene sheba bi wor mo as ni papa as na ko wan vo ni hu buza so da na ho nti obi ya de kwanya de abomu o sorry e opani no akokra no be ma da unsem obi woni asem na okan pachim bisanse na ade no so no fo ba kwa mo ko hospital no doctor say obi anu ma no na djua bedem wan vo ni hu buza so da na ho nti obi ya de kwanya de abomu o sorry e opani no akokra no be ma da unsem obi woni asem na okan pachim bisanse na ade no say o peso o peso mu say woti woni na ne be ma da unsem de na wo ye so no zama no ada pachim una onya na no pachim de ade china bisanse ade be pesa de be chance na dwuna na mbeze mu pachim na 4:30 no say woni ti ya no say na no nsore pachim de wujia ne be manum ana wo ye dai pachim mi ja tumpanos wujia tumpanos pachim ada ne modu ne modu ana ma faze what's na heading na heading pachim na heading uti Ewiase Mu Nsem wa dia santima boso nsha 104.5 FM yakutwa ho ba yento komo no so enwa ofie ha awu me watrase ono nso ebe na no ne baba ma so osunda ya won pam ni se gidi di twato kra no woni ne manom yenu awum so ye ma amuka no ho awum so no kwa na dwo nkomuku no odaim ni manom achim akama me postmortem ne mba me chese sauko aya kwa mai dedu akwa efunu bi akosi ahimfie efunu de akosi ahimfie emu nsema bebre producer be diagnose eno mu akwa ba na ho de se ma me eno mu awadi mfie zan medi mfie adioson mensa 73 mame papa o ma ne kasa yi wa na achi won wo mo amna mo wo no mame ba ye no wo kakra eja papa minum de asitie se kokko se tuntumo enso eja yese me ba yefu won se me jamade ato awo wakansi wanim wakansi manim sa Ode apemu. Se ma me wo baifu. Panini be ka. Wo na ayamye. O ka tire obi so on kan tire. Onu ya panini no. Na me kire mu ye o. Bia na on kan tire bia bia na nkonkonsa na obi di kire wo. O ka kire me. O ka si wonim. Da be no. Se mi kire mu nyina ade. Impese mu se wa ka si wonim so e baifu. Onu ya panini be ka kire me se. Na so wan kan si wonim. Onu ade. Onu anu wa ka bia wo de me ko. Belesa ho. Bedesa ebenesa ho no de mekọ ye opabo ho na minimu ho hwi o papa me huna so wo se o papa se me o ba se ye mra kumase na je o ba bele wa be fam to mafira ye minimu ade koro sa na so na wo yare e ma me de ni chini ya no ya be ma no ko school na mzo me wo nche no wa e na ya de ne kan no na mde chini ya na ne ho ba no na ne ho ba no akire no ana oboase ana o ka che papa se won kan je me se menini hia wo kumase na me papa nyina hia ye ye be kwa wa woni ebenesa da kakraka o ba bele wa amkotena ho no okotena ho se pe no ye wie se pe no a self bi ho no so ko jan so se pa ni abodin asumasi saa miensa no kasa obani a ni yahuru entino yehuru nipa be mienu enti ne etoso miensa no na ho ala ye kogina ho se pe no na ebusa akwan se o papa nie o se saa miensa na ebusa papa no se won so obani saa miensa na ye de ba me so se maame obani me se obani me se afere de wo se maame sifom na anya bayifuo ne kuro ni papa mi yiro ho papa ya so for bresa ho
ai to ka so nya bayifo menye bayifo pambo aka ai na ho ala obi ka say me di ayoro ho enti me ne ba m ka say yaw enti say I say echina ya me di wo chiri ye no enke meku a enke meku kam obayi aka me di akun na aduma be di pa do mo won ti say eja me fa na sa eja me ni nyina tete wo sa wono wo boase na so me wo ye kuro mu enti me fa nse be na wotwe mu ani ena me ba penne no wono so wo afranse ena wo ba se ai me nim won komo ho na me se de be nkomo wo se frɛ anuafo no nyina abra na ho me frɛ wo mbaaye me frɛ wo ba se pe no asama ya wo nua pe no ka hye me se ya mankwa se woda wo so da ye se pe no na me ne ema yi mienu me ma so mu ena wo nua ba ko so mu na ba ko so wo twa ni tede ne ne kuro ni ha me pa mu mia no na me se sa wo se ho na se mo anye mu di a na se mo kona se bom di a ne me de se kan ebe dwudwa mu nyina enyame ka 3 seconds go wi mu mia no kon na ho ala me se yo mate enti ne sofo bia ya o ne wo de say ebo ase no wo fre ade ache ne se pe no wo fre me so me yale ko da dokota na wo say no wa ma mehwe me be ma no wa ma mehwe me enti ne kuro ne mram ka say nye me ya na me boa say o ma me ya de ko dokota dokota me di nanan no wa mehwe me ene wo de nkra ba say na ne ba ya de enti na wa ama enti ne ma do ya me say wo nu enti na wo fre me nanka wa pa me chew enti maka kire o say safu no say na me num so kakra mami Akiba Travel and Tour Services ubrenie obeso na to play mu na bom from apa obeso na da keteso enti no mama meba num so bi ya manum bi ka hu bi wate num bi wai beto ase nti obeto aso ende me di Akiba na to aso me di Akiba na to aso mengenkai ana ho aja obi kan say mekọ ko tie asamkoro benyampa ko sera no mekọ na mekọ ye no ana na yi no efa afutuo e ka chem say me ba no wo yale nti wo hia empaibo nam se saade a so hia empaibo dia me so me ni ba bia me ko empaibo ba bia ya wo ne me ene ne wonu ambekoro no ibedi nachi no se saade a o de beba ha nam so one family no de ba meba na me ba na se me yi ma no ne ka san maame o na yo ba no a me pe ene se enu na me to ma ne de ka ta ble me se yesi ene me ni me ma ne bra ene se anumre me de abefa ma no eno mo ko ba ya wura nti ba yo ne hu bibia papa se kokko se tuntum so da na se wo hu so dia ene ne mo ja ma da ro ma de aba ma ni mo ka jere me eta ya kokko e so gawu ti se akoso mo nka ne no ti se bui dam no e so gawu pa ne se me de abe papa nti ma me ma de kura fa ne ba ye me ni bi papa na mo so da bi pa mu bi me pam hwan bibia ne na me andi bi wo mu me pam obia me to ha mada wo de bibi mpam da bi non so da bia ntintan tetere o se ne da ya de ne wo beso se ba ye wo no so da ya na odidi afi na kukuyo hwan mi hu bi da ne se me dia ba se me dia me wo bia mada woro ma mo ngan jere me ana yentu se mankani na banchi ma sa anu wa me da ase nkasa nse obre wate wa bejirim odi focus the jamfi wo bedago no so me saka chia me brenya ahoma no so ele wa chia me aja nana mu ajo yaja mi sembusa enwe wati mi atibia di aja me de mi di adan na de ti de me mi di oh na nyumne ya duane me na ya de si wa want me ni di yo chia me Emma, again, be on me ya TV on. Na me ka se fufu de atu ansa ka se na yo. Yo, ana na wadaro ma anyumne de na ekoso e wo kwa mind de akompotem. Yo nyane ze. Yo wo gedi ako. Ahoye kwa mama hin na safi. Enti ni be nkuru eti amene me. Na amante bi so betna hanum o me yeba wo ma ha o me nananum aya yikofo
a wɔn deɛ wɔn no nsɛn ne bɛsi asase no ma wɔn tena so bɛyɛ ha nti ne wɔn de bɔbɔsa ɛkɔma kwama hene mi biara ɛna kɔba sɛ ɛma mpanimfoɔ nyinaa gu aka mmɛmuwa no wɔn ne zo na wɔte sisi a nkumihin no wɔdi akonnwa ne mfeɛ aduana baako ni ɛbɛyɛ mfeɛ bɛyɛ mmienu asɛnniɛsɛ ni ɛma nti bi asɔrɔ gyina sɛ wɔn ne wɔn bɛtena ha ka ne nti no wɔn na akonnwa no wɔn na edi. What a word Huni Valley. Ɛyɛ yɛde sɛ ɛyi adamsa nti sɛ mo ne nsɛm mu de akonnwa di a mpa wɔ sɛ mo nkɔ kɔɔto anaasɛ mo nkɔ santen wɔ wɔgye ma wɔ di a yɛbɛsɛ mo sɛ kananom mo mfa nkɔɔɛ nti no mo nipa wu a ne mo abɛgye asase mo sie no ɛbɛyɛ ne kakra ni mo nipa wu si a paa na wɔtwe hɔ amae wɔn sɛ wɔn magye asase nti wɔn sie no fɔɔso ɛna mɛ sɛ mi mpene mi na metwa asase no nti wɔn kɔtu amena fɔɔso ɛna mɛ nipa kɔsi amena no nti wɔn de gye ato abae ɛna hagya megye de mɛgye na mɛkɔte mɛbi fo wɔn atu amena no fie no foforɔ sɛ ewu foforɔ wu si a paa ɛnso mu ntua asase toɔ no mobɛsie no force na mɛ sɛ ɛnyɛ adwuma ɛnam so ma kikikiki deɛ sɛ yɛwɔ abɔnten ɛka ho asɛm no a na wobɛfam sɛ wɔn de funu abɛsi wɔn bɛtwa me gate mu de funu awura hɔ de abɛsi me fie ɛna me yere nko ase na wɔ hɔ me nso ntiapɔ nti baa saa kɛsɛ akɔyɛ ni disɛm nti hɔ na kɔmanda no ama apolisifoɔ frɛ sɛ ohia yɛ wɔ nsuta nti yɛfa aka kɔ nsuta hɔ yɛkɔdu na dasɛkfoɔ de hyiaeɛ ɛna ɔbɛsɛ ɛkwan so yɛbɔ yɛ amanneɛ sɛ ɔmo na ma ɔmo kata sɛ ɔmo fa mesie fon na mmom no ɔmo de ma ɔmo sɛ ɛyɛ bɛdeɛ permit nti no ɔmo bɛtua asasetɔ no wɔ ɔhene no hɔ asɛ ɔmo asie ɔmo sɛ ɔmo ntua ne ntua kyena ɛna ɛsɛ ɔmo ntua ne ntua kyena deɛ a yɛsɛ mpem ɔmo nkusie fon no ɛna yɛsan yɛte ɛna kɔmanda san kyerɛ deɛ a ɔmo bɛyɛ amammerɛ ɛwɔ fie hɔ ɔde ɔmo gye fon bɛsi yɛ no na fɔ ɔmo nkyɛn mo mfun nkɔ mo ate aseɛ yɛbɛduru yɛsi apa ɔmo sɛ ɔmo nyɛ amammerɛ biara ne fon bɛfa no force ɛna mo sɛ ɔmo de nyɛ adwuma sɛ ɔmo ntwa gya wɔ fie hɔ ma mi fɔ sɛ ɔmo twa gya yɛ a ne mpem ɔmo mfa fon no nkɔ ɛna mo sisi fon no deɛ memfa fon no ɔmo gye fon no ɔkɔ akɔsifoɔ kakakakaka ɔmo ante aseɛ ɔmo kɔ ɔmo akɔsifoɔ yɛ ɔkɔ nti mi nso no baasa no ɔhene ne mpanimfoɔ na ɔhene atu mpanimfoɔ bɛka ne ho ɛne mmaa ne bebree kɔnti hin wɔ ha nkɔsɔ hin wɔ ha apagya hin wɔ ha simankwa hin wɔ ha afei ahenkwafoɔ no wɔn nyinaa wɔ ha no nti yɛwie fo no ama adeɛ kye a nafaka a ɛne mama sante mpanimfoɔ atoate na apɛsɛ ma wɔ mo ɔmo kyene nti a mefie na ɔmo de fon no bɛsie mɔfa nkɔ hemfie na mefie na mode ba no ɔmo mɛkyɛ maseɛ na sɛ megya meka ho sɛ mewie no sɛ nana ma mekɔyɛ a matamfoɔ de akɔsie makɔkɔhye no na ɔda ma efu no bɛsi hɔ daban ɛna na bɔsɛn ɔmo de ba bɛɛ 9:30 anɔpa ɛda funda kam ɛfuna kama ebua so ɛna esi wo kwa no pɛɛ ekwa no pɛɛ nti mu wie furu no me wie furu no chan san yin asam we no mo nkodai no ntimi ya nkoda man yiye na sɛ sɛ be do wonim katato ni be wawu nya no mo nkodai me koda ne de wie yi enzentefo nya so ate na de bɛkyena sɛ furu no be wie furu no kwa bɛso amanim kwa no ma ho bɛkyere me mate ɔkyɛm yɛmfa nkɔnkɔ na me admo kyɛ wiase mu sɛ yɛba kɔ amanya bɛda go no so wai mate yo jabotra nko a ɛyɛ musu kɛseɛ ɛyɛ musuo ei na ɔba na bɛma ɔna mo nya no hwɛ na nka busan sɛ ɔba na bɛma na dam hu we na ken na isoba o tie wiase mu nsɛm sɛ na wɔka Hamisha
sigina zolge bi gon to ka me kan fiase hom vele zolge piti yel balo to inga wane ya ba gamba pona ba posa bala won chocolate ya la ko yan wayan sanga me awo tologa kai mate Hala yentu akomo so odi for Kingsley Jamfi e wo fi ha o the Bible no kwafo no e be dago so abaifo yi omo abusuanum ana se wenya baye abrante na oso na e bone no hu de nya no ana kogi sikado bi ana kobia kwa ya de wonfa bode anko na nyoma e hu no a odi for Kingsley Jamfi the Bible no kwafo no e be dago so Mampontin government hospital na chiri pe hona be hu no watchance odi for mo kwaba ya jade gon odi for na mpom ti sai nyame adu ya ho ya da obo ade na se sanso da wase se ebani se ne to nsafrewa o de Bible no kwafo na dago no so ema asumje ba isamrai microphone ya odia. Okay, the gon said the kakro no se hwe sunsum sem no se ne medie busua ni nya pa je se nya bete se yi abranti de free okra na se busua na de be yi ato so no kra no mo so for how ne abebrese de se hutumi kra ekuti a omone ne ma edie busua no so ama we nyina akoso ebe ye koye ba so still de gina ya de bia di ma mi na ma sorry fi ne do mo kwa problem chronic mi so na se hwe ne hutumi kra kutem ni nsa kra mu na fi hunu okon ebe kuno sunsum abo yo Ewiase Mu Nsem nyina show live on Pinside TV and Asameng TV and Afi Kings TV. Ibacho yetio. Okay, you better can busa abranti ni din na ya hwe ene me mama no. Abranti odi no. Okay, the go the woman ye hwe se amankwa se no krese bibi ha na mpa na ya hwe se bibi nso ha no na se ode na adwene peso ha busuan keka na ya hwe. Baba no kwafo ya amankwa na eto no. Wose ne me ha no sunsun mu. Ya mankwane to no se ne me ha no sunsum mo da wona obetu da no na ne ma amene nuanom emia ne kon sunsum e no kresa enko ni fa so atro no odi to mo so wa enko bonkum so tentem se no kresa ya amoakon ya mankwa wo so da ehunu onuanom anane ma amemo e wo sunsum a enko bonkum so sente sa no otwa to mo so enko ni fa so tentem. The one, the first one there, no Christ was Sunday home. Bibi say koso. And okay, be hwe so mo na yesa anase bibi na e koso nso a. Sa na otwe na asem wo no. Yeah. Di photo as well. Abono go for said that you so ne kuro yi. E ade a no Christ omudi ya amakun enya, ya mankwa enya e wo sunsum mu. Enko ni fa so. Ente sa na obi na yi wo mu na sunsum mi ne du mo nim di sa adwuma na enko bonkum so tentem. Say o man edi sa adwuma ya o beye pa yi binom ne di sa adwuma ya enko bonkum so ente sa na se bibi na ewisu monim di esa enko nifa so tentem. Egon de o man se tumi bi ani ho na mum bibi wo ho a eweke wo abusu no ni mu ya sa adwuma di no yes edi sa adwuma no na mo nya ma menye ne meya se da branch na kanu no mo angasa kra no bibi ha o mo enu aye na de koso ha abusuan se ye bayi na se ha wo mo abusuan mu enko nifa so nya bayi ne mo etumi bi ya aduade bi na ha wo mo enko bonkum so tentem se bayi no bi de ha wo mo a enko bonkum so ya aduade no adua no fi na akuti wo mo enko nifa so tentem egon livo we danya bayi sem kura ya de ye abusuan no me e family generation bibi wo fi ho bibi duade bi ho ene eyo won sa ti ese fada so mo twembe ewo nti e be ya won to so nje se yesi hu gina ye okay na yesi sunsun nkunwa na edi asem mati odifo akon no so nti nsem se do se na ba wonim e do so pa e do so mse bi de chen we mu de se wa hwe nhyira e fimfi dudu ya di dwuma wa ya se mo se de taba ene nyina mu nso e ba na sa yesi sunsun nkunwa o mamponten bi ba ya na jedam do we dem sa e boko jebia nyantom abusuan no nkasa no mu adwene bi sa se omo dwo mu hu di se bibi se no mo ankasa kran so wo problem a on se ade bi ho a obi na epia wo ko na emum na ebia na ekwa ko bi kwan ma na unimo yesi uni utirim so ntia mu anku nti omo nim ne ntia omo so omo bre mu ho ase matumi no se ebi omo be kura na ha no nyame afie so abo nti mi gidi se eye because bi ho ha no den tokwa na embesi form kwa na ye buru ye ho ke ba na si ya yebu ayi di bu ada wi kasa brin kan tokwa na ekoso ba mi gidi se buhia no asumdwe odifo cha transio Mampontin government hospital next up amansan pua ba di won ha nyina abedan se na o ka che won nyame admo chame ba ho
ɛno nti na ya wo hyɛ me bɔ wo sɛ gina me sɛ kyina bɛba mɛhwɛ w'anim nso ɛsiane sɛ ɛhɔ na wo sɛ wobɛhwɛ nneɛma ɛkɔ so nya bi ka kyɛ Ghanafoɔ nnipa nyina di adanseɛ ɛwɔ Mampɔnten Government Hospital obi antu mirika ma ne ho mpo na saa bere wɔmfa ne nneɛma mobɔ ne kɛtɛ no mesue ne hawo ni nyina nto Mampɔnten Government Hospital obi obonefo adi ne so finhia bebra kye na akuti Ewiase tumi wo hono mo according to Matthew chapter 17 verse 1 Bible say Yesu ni asuafo no ko bepo so ko bo mpae na ebro mugusu bo mpae na Yesu tie ne ntem no asuafo no wachiri no ko na nim no tumi mu no ne mesane bae wabra na asuafo no mpese umbehunu no mo pese umbehunu so ka chom se mo bi enhunu ana mo bi ante ne asi wa hai ekire say the secret in the Bible na se sunsum sem no ye wa ade a yabo ho ban a yensane mu nkyira bofra ene me koso Mampɔnten a Nyankopɔn na ne tumi ne gina yeso wa kire tumi ne sunsum mu nsem ekuta Bible ne nsafo a eya nkyerede a obone Nyankopɔn a kyerede ama ese yemfa nka obone fo nyuma no enwu aponi mu ti obi oyo hawo sasam se ensem se bi hawo busua obi de baye bi ato so obi de krono ato so obi a hye obo bi so opeso oboa obi ne watena se esi gina ye so opeso oboa ebebem embem wo court case bi sa court case no ebekoyi ana enkoyi ade bi a wo pese wusi hu gina ye wa setane ambrabo and I say prophet Kinzi Jeffrey Environment sikashie tu atwa business be na pesa wo do hu shem and edim woni pa so be hunu se nanim ekwan wo ko ebeko yi ana se enkoyi enti niam abane ya ade ebo woni pa bo ne kra ho ba bo ne sika ne yedie ne mpagya ho ban ene ne tumi ho ban se bra ne enkyere wo niam a ye de susum nyuma ne nsafo ne di dwuma ne akye so ade ne yiwe na wo ye a obetima ko onim se area bi da wo so ye hwe wo hu se bibi di akye bibi ne akyi na afedie ne de kana obenya ahoto ene ye trans wo kyina ye fie da tuntumi tumi bi ebra ne ho ase amaye se ye bayi ye tu bayi wo ho no mo ye bra homoni nyuma ase ye hwemu se bayi ne bi wo ho ana bi ne ho na bi ho de ne de be ka no erade me ho tumi o ton ade ne ye nto ade a wo ton no bi no bi ton enkoso wo ye bibi entimi mpagya asetane abrabo no na bonefo ko tiri so apam wo ye bibi emfama wo e wo so tu anamo sunsun nsem Ewiase ni se otena ko agye number we na fra so for papa be se be hu papa wachina e wo Mampɔnten Government Hospital yale bi da me so mogya mu yade HIV hepatitis ana se sunsun yade bi di minya meda no bi ni mi abeda meso da na metwa nsuo meso da na me yabɔ me dua me na sia tata bibi ne na me nipadua metie bibi so ma me ho ahohono emfa na me mfa nko frasofo no sisi e na se me pese me hia papa wa kina berbe na me hia na tambe na me nya no na dia ne je na me o se me yansa na maba number na 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0547 520 317 0547 520 317 and 0500 550 222 0500 550 222 wa manone na opese wo kuchire wo nsem no egu twiro sem no so na de send me na o mobile phone no so no ebia na wo ntwiro na opese wo kasa egu so de ba eno ne WhatsApp line sa WhatsApp line no na me de ma won papa ne tie ni 0556 94 90 87 0556 94 90 87 sa number we na wo de ba na wo kuchiri wo nsem no abruchi na de send me akontufo nyina monye sa number no obi anso opese wo ba wo de wo yale wo yarefo na da wo so ache awo sema ye division bebre no penyin sa acha wo sentimenka ana wo de wo manko apese wo ba ma wo chena bra Mampɔnten wo ye bibi enye wo asetene ni mu efiefo susu gina ye asase keto bi akodo ye na enne osisi wo nan wa honho no wa ye se ya bodua ya dome ya se wunyuma obi agina nsuo ho ye dome obi de wo picture ko nsuo bi so bosom bi so agochekere wa bra na Awurade mfa me so nsane wo chena ye mpaebo kesi no pane counseling prophet Kinzi Jeffrey Bible no kwafo na hwemi sa be hwemi o Kings TV sa so na dwumade be birni adanse nyina no ye bo no Kings TV follow me na be hu niam nya me fa me so ye me number is 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0547 520 317 0547 520 317 WhatsApp plan is 0556 94 90 87 0556 94 90 87 bomode say china woni mbehia e china no ya no pa ne counseling and pibokes ye no so atwa so obi abebe bia so ya ban adwuma edi mo ne ye hia na Awurade mfa so ma promotion police na opa won sa beka say soldier say immigration
dwumadie bia wo pese Awurade fie so de boa bia beboa wo stroke fuo nyina mo so mo homra Awurade ametumi isi amoa Awurade ahoɔden yɛ adwumade gon ni nyame manya adwuma midase odi focus the jamfi seton safra oji so Ewiase Mu Nsem so nhia 104.5 FM yede part 2 and part 3 ebeto so sia eno nso so ensem bia anu oden yetwa wo sima ye ba akwasi board yan so transfer beko na so ye. Accidents do happen. It could be a motor accident, a sudden heart attack, or even a stroke, or any other health emergency. The first steps you take are very critical. Should you be involved in or witness an accident, call 112 for the fastest ambulance response. With over 300 women. And now you look a fire, a foot you, a catch him say, Mebano or Yale, until we hear and Paribo. I'm just idea, so here and Paribo dear. So many baby I may come Paribo. Baby I are me and then you am Becorono, you be the cheap. No this idea or the Bebaha. I'm so one family, no the bar, Meba. Na me balance and be man, never say, mammy, oh now you're Banua, me pay. And say, and no, me 12 money at the car tablet, say, yes, see, and many me man, and say, you may me up for man. You know more cover. Yeah, and you buy your new bibia. Papa, say quarter to tum. So then that's a wound so dear. And then the Madame, the Abamon, a tire coco, a so go. Aha, this is a good moon caniana. This is a we dam, no, a so go. There's a media papa. To my moon, Mother Craft bay, a mini papa. No more should I be a movie. Me, me, Pam, be now. Me. And Jimmy woman. Me, Pam will be a me, Pam will be a Matomada. Would they be Pamu? Gabby. Don't soon be a. Oh, send me a diadenia, on your old person. Says a baby, you were also I know, did I feel now, cuckoo, why, you will be that. Aha, and some diabe. Some jammy will be a Madaruma, Mongan Jeremy. Aha. And I enter someone can in a bunch of man. Sir. I know I'm a dassy. And Cassan, so brevati. You are Mati. What bet him? You defocus the Jamfi over Dagon also. Missaka Chammy, Benya, man, so. Hello, Jammy. Nana Mwado. Miss Mbusa. And you want me to be a D? Aja, where the meeting? Adan? Yeah, don't you say them to me? Oh! Now you may have any man, I receive a 120 day or jammy. Emma, I don't be a TV on. Namka for the 2 and say, yo, and then Madame, and you may then I cost a war, quite minded your compotem. Yo. Yo nyanze yewo jebiako ahoye kwa mama hin na sase enti ni benkuru etia me ne me na amante bi so abetra hanum o me yebe wo ma o me nananum eya yekofo o me de o mo no sahin ne be sia sase ne mo mo tia so be ye ha enti no mo di bobasa e koma kwa ma hin media ene ko ba se e ma mbelifo nyagu aka amamu ano wani zo na otisi ya nkumi no wadi akonya ne fia na ba akoni ebe bo ntebe mi ni aseni aseni e ma ntebe asere bia se o me ne o mbeta haka ni tino o me na akonya no what a word Huni Valley. It is a Adamsa. And it's a woman, some of the Kunandia. Who was a local court, and another one was Antonio. What you know, dear, a person was a cananum. No one coy. Until Munipua, the Mobadi, as I say, Musiano. A bear neck again, Munipa with your pa. Now you are my almost all my dear, as I say, in Domitian force. And I'm saying because I know. And you go to a force. And I'm many people see a man. And you only get to buy. And Haja. Maybe the Medina, the question maybe from a two man fear. So for you, who will we see a pa? What a word, who never force. Let me say any man. And I'm some kiki
dia say you want to can was no be from say o me di funa abesi o me be twa me gate ni di funa awura ho dia besi me fi what a word na me yin kwas na wo ho me sin tiapo ndi ba sai ke sai ko ni disem ndi ho na commander no ama po for say uhia ye wo ndita what a word huni valley ndi ya faka ko ndita ho ye ko do na that's for the here ana be say o bisa ya kwase ye boy amani ye so o me na ma o kata so o mo me sie fun ne mo no o mo de ma o mo say very permit enti no o mo me tia sa se to no o hin no asa o mo sie o mo say o mo ntia ne ntia tina ne mo ntia ne ntia ta dia yo se ntia mo nkusie fun no ani sa te de na komanda sa te dia o mo mai amamere e wo fio o de o mo di fun be sie no na fo mo ntia mo mfungo mo ati ase ye be do esi apa o mo se mo nya mamere dia ni fun fa force ana mo se ndenya juma so mo twa wo fio ma me wo se mo twa ya ni fe mo en fun no nko ana mo se fun ne me fun no o mo je fun no ko what a word huni valley abuso ka o mo anti ase o mo ko mo ko fun ya ko enti me so no ba za no o hin mpeni fo na o hin atu mpeni fo ba kana ho ene ma ni bebe continue wa ha enko so hi wa ha peja hi wa ha simankwa hi wa ha so ahin kwa fo no o mi ya wa ha no enti ye wi fo na madiache adetia afaka ene mama santo mbeni fo atwate na pasa ma wo mo o ma kini ndia me fie na o mo di fo no be fie no fa ko hin fie na me fie na mo di ba no o ma te ma fie na se mdia me kan wo ni yene na ma me kwa ya matamfu dia kwasie ma kwakwase no yo se tie no na ma efunu be si ho da ban ena na bossai o me di ba be na tete anopa ai eda funda kem wona kem e buazo ena si ukwa no pe nti mu we afuru no me we afuru no chan san ina somewhere no monko dai no ntimi ya onko da manyiye na sa be do wonim katato ni be wawu ni na monko dai me koda ne de yi enzenje fu nya so te na de be tina se fu no be bi fu no kwa beso amanim kwa no ma ho ba chime mate o chama yemfa nkonko na mi admo cha Ewiase Mu Nsem ye ba kwa amanya be dago no so wai mate yo jabo tankwa eye musu kasie eye musu hey na oba na be ma ona munya hwai kan busan so oba na be ma ne demu wena ken na isoba o te Ewiase Mu Nsem se na oka Hamisa sigina zolge bi kon tuka me kan fiase hom vele zolge piti el balo to nga wane ya ba gamba pona ba posa bala won suklati ala ko yan wayai sanga we awo tologa kai mate hala yantu akomo no so odi for Kingsley Jaffe e wo fi ha o the Bible no kwafo no e be dago no so abaifoi omo abusuanum ana se wenya baye abrante na oso na ebone no hu de anya no ana kogi sikadobi ana kobia kwa ya de wonfa bode anko na ne ma ehunu no a odi for Kingsley Jaffe the Bible no kwafo no e be dago no so Mampontin government hospital na chiri pe hona be hu no watrase odi for makwaba ya jade gon odi for na mpom ti sai nyame adu ya ho ya da obo ade na se sanso dawase se ebani se ne to nsafrewa o the Bible no kwafo no dago no so e ma asumje ba ti samna yi microphone ya odia. Okay, the gon said the account corona o se hwe sunsum sem no se ne medie busuani nya pa je se nya bete se yi abrante di free okura na se busuani na de be yi aton so no kura no mo so for how ne bebrese de o se hutumi kura ekuti o mo ne ma edie busuani so ama we nyina akoso e be ye koye ba so still di gina ya de bi edi ma min na ma sorry fi ne do mo kwa problem kro ne ntimi so na o se hwe ne hutumi kura kutem ne nsa kura mu na fi hu no okon e be kuno sunsum abo yo Ewiase Mu Nsem nyina show live on Pinside TV and Asamen TV and Afi Kings TV. Ibacho yetio. Okay, you better can busa abrante ni din na ya hwe ene me mama no.
Abrante odi no okay the go the woman ye hwehye ya mankwa se no krese bibi ha na mpa na ya hwehye bibi nso ha no na se ode na adwene peso ha busuen keka ne ya hwe baba no kwafo ya mankwa na eto no wose ne me ha no sunsun mu ya mankwa na eto no se ne me ha no sunsun mu oda wona obetu da ye no na ne ma amene nuanom emia ne kon sunsun mu e no krese a enko ni fa so atro no odi to mo so wa enko bonkum so tentem se no krese ya amoakon ya mankwa wo so da ye hunu onuanom anane maame mu e wo sunsun mu a enko bonkum so sente sa na otwa to mo so enko ni fa so tentem the one first one there no crazy was so da ye hu omo bibi se ekoso na okay ye be hwehwe so omo na yesa anase bibi na ekoso so a sa na otwe na asem wo no yeah di photo as well abo no kwafo said da ye so ne kuro yi e ade a no crazy omo di ya amakun enya ya mankwa enya e wo sunsun mu enko ni fa so ente sa na obi na yi wo mu na sunsun mi ne di wo mu nim di sa adwuma na enko bonkum so tentem say o man dey say adwuma ya o mo beye pa yi binom dey say adwuma ya enko bonkum so ente sa na say bibi na e wisu mo nim dey say enko ni fa so tentem the go the woman say to me bi ani ho na mum bibi wo ho a eweke wo abusu no ni mo ye say adwuma die no yes e di say adwuma no ne mo nya ma menye ne maya say da branch na kanu no mo ankasa kra no bibi ha o mo inu aye na de ekoso ha abusuan say ye bayi na say ha wo mo abusuan ni mo enko ni fa so nya bayi ni mo etumi bi ya aduade bi na ha wo mo enko bonkum so tentem say bayi no bi de ha wo mo a enko bonkum so aduade no adua no fi na akutia wo mo enko ni fa so tentem ego divo we danya bayi sem kura ya de ye abusuan no me e family generation bibi wo fie ho bibi duade bi ho na eye ho sa ti ese fada so mo twembe wo nti e be ya won to so nje se isi hu gina ye okay na isi sunsun mu nkunwa na edi asem mati odifo akon so nti nsem se do se na ba wonim ya do so pa no so mse bi de chen we mu de se wa hwe nhyira e fimfi dudu ya di dwuma ha ya se mu se de taba ene nyina mu nso ba na sa isi sunsun mu nkunwa o mamponten bi ba ya na jedem do we dem sai boko jebia nyantom abusuan no nkasa no mu adwene bi sa se o mu dwom hu di se bibi se ni no mo ankasa kra nso wo problem a on se adebu ho a obi na epia wo ko na emum na ebia na ekwa ko bi kwan ma na unimo yeso constitution abo ya investigation no se onu akwa se commotion Allah obeda prison baba spirit my guy game pidward akwasi bodua aye krado ese ekoni ekodi nkomo give us aso na ntwom rika na enko Anwaga junction diesi ho enye asemu de yenua Erastus Donko ewa ahoma so ne ekodi nkomo no bo nchemu afesu ase ya no ma sisi ananye kra nti yema ne mompa ne anko enso media ja wusuma mpa kontonchi obo here kumana na wakasi breto ba kwa ame gonga jatani nie me de wiasem se na ebrewo live on show 104.5 FM Samang TV na Pinside TV bitwa hwe bi ewo multi TV decoder no so Mr. Erastus Rahman so hello Erastus na ujina ye dia Amejira ye pa. Postmortem ni amba me chese de ekoso Anwaga junction ye de bo enchemu. Yo bema anyume ya nka bi anchemu. Me kwa de me homfa menti ye kope edru kra to. Ene si ye sane oforikum ho na me hu se ejada bibi mu o ase ho. Nti me wife kwa na se ade na ase ka nti me gina ye na me ko bu nkompo ko he. Na se car na eso wo yanim ho e wo de fo afo nkwanta e ho no total fuel station opposite wa ene yesi ya ja konkonsa ya adwuma ye ya ntie ye boru a ho se ko hwe ne asi bema chese pragia bi na nipa miensa egum na amoa atia to ne nche mu sa na ehye na nipa miensa no gu pragia no omuna gusu omoshi omode Huni Valley na amanfo twa hosia what a word Huni Valley na kese na ahomete na uhuni awoye nti me frɛ fire service na omokra no na omate deda nti be se sima be se edudie
na de ne da so hye omugu mu omo hye saa ansa na fire service one dey pie ho no na se ne be hye anya hye no mbodum gya no ba ne nyina ne se ka bia ya tre ho AB Zico Limited trailer IB na alodu niema free oforukum side ho and isane and na Prague so free airport side ho road no and e become akwa new road ne so eti omo hu ye ne chere se car no and so lusu brakes it wa tepraga free soro ho oforukum soro saa no oba and abendem saa no oba nti no mu hu ya ne se Prague no pese wo twam nti no you know car no bono saa ena ne dade ani bi ekoloko ka nanim ena wo twe na se eti you know twe ase saa no a etiti gya no a no se Prague no petrol wum no efie gu fam na gyatom no tinipa miensa ete Prague no ne de ye kodu ho no na gya damu a mo hye ahwe se na nipa sia hye a na se ahomete so ka ba ko ono so eze ebo we ni sa na kopime no nso mu nti eno no nipa ni bia prepare wo mu a sa me se do mo ko kofa no chi aya sabia eti meka se prosifo ebo modern yi pa o fe se ne o ma hu keka tie o sin ho mo ba twen ka no afiri o within be 30 minutes no ma twen you know trailer no afiri ho atwen trotro no so afiri ho ma traffic na chi wo ho no mu eti ma bia sa me obia eko what a word Huni Valley. Roms to Shebedo Asipi, Yamo, Intete, Edu, a Futubenadima, Pragia, and his anima Cosono. Minia, Mecca and your Pragian and Gua. Say, Sara got dancing Hona Casano. Casa a Tipraga, a free of Furukum ho, a Bukum Nipawa Sihon, wait on Makova and 9. And so, as for Dinty, Yeniano man and Memano. Obakono masisem pabwa e wa se ho no mo ton se ya sei na uyo bia wo de odwen se okobom paye nto awie Nyankopon bo ho ba Nyankopon so amo adwen a wo che se ba bia edua ananse ade ewu no entekuma ntena se entonko eti sa ha ga tan se ho ne de yemi anu mo tonton niema ne ade ade wo so mo hwe yi pa na fagiafo no ene motofo no we ka ho amahu be se miensa omo try say omo betwam omo na traffic na so menka say we na traffic na so red and na green but we say e wo say hwa ha hu say bibia nyansa no watwam e wo say ye ya hwi pa ye be do asipi Nyankopon sha kokra kone kodawai ye beto aso na das minia nti be se osonye praja fo nkwa mamuti sa nkwa nche munya hwi afesu a ensem se na ekoso ehu ye pa ehu pa penifo kam se afibia san tie nyina nya hwe akwasi bodua yema osimadu na afenyefa part 2 nto aso postmortem chese okwa amade why not transmogrify be man say sika me your engagement no famade mame osime mfa ma enam so mo ya de bi ade be ya obechim sisi a bodua mo akwa ba aja osumeje osu give us aso na adu yi yema osimadu yeje eduna no eduna no abusuafo mu nyina amajo emamo akwaba meka wo se give us scientific herbal clinic for ena woni en adi ahia enne anwumre e wasante mantama ye wode no kwada so yen ena ye ben Christian Service University College no give us scientific herbal clinic asante mantama wode no kwada so yen ena ye wo Christian Service University College no your telephone numbers are 0243 0384. COVID-19 came with lots of restrictions, and the most notable amongst them is movement. Today, we at Love and Nhyira FM have decided to do away with all that by bringing to you the Love and Nhyira FM Trade and Tourism Fair. Ahanum and yadi nyumekua omnuma sweni ebrew ewofie. Ene your Prestodia Ghana Limited. You come near Kuhunia Momoye. You didn't question Debra. Timachi, Nyanko. Morning. Morning, I call Baba Prestodia Ghana Limited. Your friend Valentina. Patch up, then I'm in your mouth. Yeah, but did Debra.
na yɛ yɛate deɛ mu yɛ nyinaa ɛsɛ mo nneɛma yɛ fɛ paa nti nkɔfoɔ aka ɛsɛ bɛhɛ. Please have a seat. Let me take you through. Your structural balustrade, our Prestodia Ghana Limited. We will be to my staircase area, avoid areas, no landing areas. The design also, any design, any subiano, you bet to me, I am out. The sounds of frameless shower cubicle, where you slided, our bathroom, any hinge doors also, our honum, said your honum would see a piano. A bit me so I am out. A very flexible opening a more enyadin to ba Prestodia Ghana Limited. Your nyama when you never was say. Your sound so a wall powder coated burglar proof for your entrances. A will fear or shops or hall baby. A very flexible. A 2 locks. What to me look a very safe. You know, your prayer. And then it's the phone, you know, some member Prestodia Ghana Limited. No more many be BB, our dine home, I say. We also have windows, all types of windows. These are the aluminium products. We have this one called the KS50 window sliding. We have the casement type, the normal aluminium, and then the projected. And then we have the UPVC. We need a plastic type, you know. Projected. So the open BI be projected no amount. And now when you sliding no double glazing, glasses too, and a shemo. So design be up was to be able to me whether straight lines or curved one be able to me I was so amount. It's also a triangle aluminium profile back on so no and when you see a sliding it's also UPVC no the sliding one single glaze. It's anything about window BI no or so about Prestodia Ghana Limited. Na yema e bia so net shame for mosquitoes entimen ba odem. Ti said you hunu sa pepepe na ye wa hanum say. Oba Prestodia so ye stainless steel balustrade e wa ha say. You have the glass type and you have the infill type. Glass ne were different types. We are decorated film. Aye de aye. Hey, mo bo djuma o. Matepa, that's so. Pacha, Miss Medas. Welcome to my Antonka. Matepa. Prestodia inside human being no. Single door, near way way. Double. Wow. The hooch. You want to see a hotel project. And I did you want to say a Prestodia Ghana Limited, no clientele no. It's a hotel, private home. Be another day. Prestodia, bit me the amount. I was for small fee, stainless steel gate. Prestodia selling man. No first one also. A Prestodia Ghana Limited. Almost all in It will have said this here. So feel it. Prestodia Ghana Limited. From the new Mudim Como. The way in Abbey Odia. What don't know, and you know, Prestodia selling you man. From the way they get to Accra. The boy, you manama, when you COVID-19. Say dear, Nhyira FM, Ewiase Mu Ghana, Ewiase Mu Bia, Towo Bubuano. And phone baby awo yedini besi bia manu phone so. Nhyira so we test NF ako 8787. Ye beto 15 pesos per udem. Ni ekosu bia yedbe manu phone so. Si akudie mu nsem, edwadie mu nsem, anigidie mu nsem, ananisu bia no. Yedbe bro simpro kra. Nhyira FM, ewa day. It's the Love FM Trade and Tourism Fair. This afternoon,
we are going to take you into Makion restaurant. When it comes to good food, for so many years, Makion stands tall. Just recently, they won the award for the best restaurant for the GTA 2019. So, Adriani Ankasa Dede our Makion restaurant. So let's go inside and show you what Makion offers for Kumasi. Hello. Hey, Anita. Hi, long Mommy. time. It's been too long. Too. How are you? Oh, me dance. Also, sir. A radio surprise. Surprise. Hey, welcome. Oh, thank you Nice so to meet much. When it comes to, the menu is right here. I think so recently, someone the for Is it the chicken? The chicken golden blue. Yes, Mommy. Makion maize roll. Yes. Assorted fried rice. So many fried rice. Different types of fried rice. Wow. Wow. So this is the Chinese menu. Oh, you do We pizza have pizza, too? yeah. Wow. We have nice pizza. You can and see spring the roll. royal pizza. So the Makion special pizza, what's yes. it? Makion pizza is assorted meats. Good. A Makion there. When you be spaghetti, sandwich, we have club sandwich, we have corned beef sandwich, we have burger, we have cheese burger. Wow. So many burgers. Wow. Mami, I think over the COVID period, I send a more delivery. What does your delivery now? Yeah, that's so. Yeah, that's so. Makion there 24 hours. I know. I to say police station. Yeah. Police station Yantum. Yantum. So breakfast. I know breakfast. Yeah, we have breakfast. Yeah, serve lunch. Yes. Koya, and dinner. Crown so sober. Into Makion there 24 hours. Baby. Mommy, Obia say Makion and Quine Society. And I know say why you Quine wait for years. Makion soup, the quality is always the same. And it's all changed. So they say oh you won't Quine. And I think in Quine we maintain standard no all these years. It's still the favorite of so many people. Ministers, Budidi Waha. Budidi say presidents can you more protocol panka. Higher Obi or pay for Obi or pay Diani Anka said it's all Makion. Because quality in the end society. It's all change secret, no mommy. Me dance. Secret yeah. So you can say yourself quality food. I no cray. Makion, ye yisika ko marketer, ye usuru. Ade bia ye to bia sese kra no, ye usu organic products, vegetables no. Say take university omu temi a eye no cray pa ho ne to tomatoes, fresh tomatoes, green pepper ni sa vegetables aye ni na ye usu organic. Mbacho Makion number 0244 417 446. Yadamasi. Everybody shall be Well, for some months now, businesses in Kumasi have suffered because of the COVID-19. Even customers going out to get your stuff has been a little restricted. But we at Multimedia want to bring businesses closer to you. That's why we're having this trade and tourism fair virtually. We are taking you to all the businesses that will be beneficial. Today, I introduce you to one of my favorite places in Kumasi, Bookcare. Come with me. Hello, Fabia. Welcome, Anita. Welcome. It's been such a long time. Long time. How's everyone? Mixture. Stomach ulcer, a Jeffrey Honum, what do not to a chubby ulcer, therefore, na Jeffrey, a menstrual pain, a man of Mokobi, a funny saying, a quantity herbal mixture, typhoid to us here, a betatis dear, every 5 days, no one bottle for 3 months, and 1 review. A quantity herbal can make sure so, or the poetity, my gonorrhea syphilis, member, Muntugus Namonmati, I domina it to us here, a quantity herbal mixture, and I may come for Amamo, a quantity herbal coldness, a cocoa man can in a tete war, when you be. When you are busy, if I chabi wati, Bema kiti, a phone, a case, a chalk on me patch here,
according to Herbal Co-Misha rheumatism na ayini nyina afro na hoto ipacho according to Herbal Clinic Kumasi Asafo labor runabout eno ya tu apeti bia kopabi nenumbi neja na asubinua House of Fire and Anointing Ministry International odi for Elijah Opoku or commanding Jeffrey Subati timnem wasamba mamponti fade school junction hope what was your counseling yawada na afei kosieda anapano ngochi kosi awia no mienum na wapon nti ya mon kontem odu na so ya o Victory Oil sa oil no edu fia kudimdie nkuwa na bakosamene san woso da ya natiti Elijah de nsato no so ya chendua bi se onkote na onkotwabi na onfanye sa oil no ampa owie no oja o command free esro no abehwe sa oil no me se fan san Victory Oil but of Odifo Elijah Poku was 055 00 733 95 055 00 733 95 0240 967757 India spiritual doctor woha encha batin nkamepa cho wase akoda wontumi nkasa na se wontumi nante enkuda wotu ase yefum na ato be wa hinasa tinsokrobo de anya kodo onyi mfiri ho beda kodwabo beda koso adamfo akofo ne kete tinsokrobo de anya kra bema kete ya bema na se VIP no ne o trust na besisa se won sha jenso be sha ka wonju trust bi na sha na mfimfini sense ho no no bi na abehye sanse be boy se VIP no gonoria ni nyina ne ya de hodo nyina wotu ase na suye eno che sunsum se bi on man pa cho ebini warebi ho amoko councilor beko councilor hodo enkoye sunsumi tababi na odi sa adwuma no kone India emu antentem promise and fail woko padwuma ye panipa du ye fani pankro unko gina ho self fantasy self awo say hey my friend what you go away your face like monkey pachonya fotra sunsumi ya penti woni mtum enti ye hungo na afo adwuma India sebra galam sefo sikabu muzwawie ebamako India sweye wato nsamo ntintan ya enkase jomu de munye twamfo teme horaton na do asentimentem ha se nimfoni kra ento na osabe wo transmogrifa ne ekoto India sebra segra wane suye obiri na afri onom love me alone obano be man be don kwa India se obi amra oko India ba dua no ohye ahinma kokobin 18 mu ni signboard dipansa awiadamu oya adwuma yewada efiara memeneda na kwasiada feno 0240 55 3682 0240 55 3682 0208 297 825 0208 297 825 Mami mfani huram kakra bie na fe yento ade tono so na nkoso ninsa ento aso wuti Ewiase Mu Nsem live on Nhyira 104.5 FM edemu live ewo Sameng TV na Pinsign TV e ba to betumi ahwe bi ewo multi decoder no so na fe YouTube Nhyira TV Facebook Nhyira 104.5 FM Akiba Tablet Tour Services me say obasunda na ati play mu wiem shine pa wutu kan onibate na odakete so na owura ho me ba to obeni Akiba Tablet Toso biamra so paso ko travel check school so ko yadwuma bamodi anachi bon tentem Canada na open US UK Switzerland and as Japan Akiba Tablet Toso biamra no session kama Ghana Tourism Board atim so say pine so bianko wo moja tum oteto so yeden bamodi ando bianko ate tikwa ko do US UK Canada ebi obeda nwino ho yesisi kama wa Akiba so ye sa wonim sa Japan Tokyo baso July 2021 wamonko na mu akonya senta mu nyina mfa monko nti obi anhye no so onko Akiba Travel Tour na yesi bibia onkrata sam visa seminar bia tane kwam na so watimi atukwan e pacho wo Kumasi Central Mosque aswase hono na be hu wodi apusa hu ye 0244 219836 0244 98 0244 219836 0244 219836 Akiba Travel Tour Services edo ko du hodada eno mu akaba eja bronim kakra bronim ati say me ba cho yo me ba cho udin e frem afia farmer din fie say me ba cho anya 40 yo din say afia dey farmer oh okay when you 40 years me ba cho ukrom ne he me ba cho mi flasin kushia ba cho okay what worry me ba cho ma ware eja o first time the worry aguru no ba cho worry bio David who am saying ba cho baba ko pe oba na be ma oba o ma meti ase ba cho o papa nso mi papa ka baby
anuanom mo yɛsɛn Me pa che nuanom ye nsia. ɛma sɛ na mɛma sɛn Emenu bema baako. wokɔ asɔre bɛn maame Me ko assemblies. Ewiase Mu Nsem wotie Me pa che. saa na ɔtue yi okom nyinaa sɛbesɛbe menni ho fɛw ayi nkasɛ Me pa che. wɔsɔre wodua so Pa che. na wo mu odu Me pa che. asɛm si yɛdi sɛn Me pa che 7 years ni. bɛma no wɔ he Me pa che wa sante be kwai. aya ɔhɔ sesi a yɛkasa yi Me pa che. abusua to nsa frɛ no Me pa che ye friend no wa ama. mprɛ sɛ na mofrɛ no Ye friend in plane. aso ɔma ɔyɛ adwuma bɛn Oya carpenter ni. ɔbɛka na kɔsɛm sesi a ne mo yɛnto ande kakra keviat why are you ramming like that Ediram. Why are you ramming? Na Kwame yɛkɔ eye care herbal center. Ɔmo na de baroni balm abɛdwa so. Na yɛsanam na ne the wonder Paroni balm. Paroni balm. Ɔmo na de abɛdwa so. More fire. Na de go no kwe wom ni sɛ. More fire. Unya paroni balm e de sa. More fire. Sisi yadeɛ nyinaa si etu. Sanso na ahuntutuo wankasa wagye atum sɛ kyese wankasa sasabro afei kyese waposo yɛ oya mesɛw sɛ wachika sɛ ne mu yɛ oya ɛyɛ paroni balm ɛna wɔsɛ onya sanso na ɛkɔba sɛ wankasa wagye atum sɛ kaka ɛwɔ osim ama kyese woda wontumi na ne nyinaa no ɛyɛ paroni balm nya bi na fa di udwuma na wankasa adansedie mapa ɛnkɔso mfama sanso na honam yɛ bia ka wato tim mesɛw wankasa ni padua na kɔ bia oya no ɛyɛ paroni balm ɛna sɛ adɔfo nyinaa etugu so na de go ɛma ne nso odepo candidiasis ana wotenka bɔne efiri wahemfio obabu on ma kyɛso no agi tum sɛ nsubɔne gugu no afei kyɛsɛ nsansa agi ni padua na bɔso enso abedie enso anini ne nyinaa no ɛno nso ɛyɛ herb care ointment ɛna mɛkamfo de ama wo na wonya bi na de sase ni padua ne amenu aba kyɛsɛ honam nani bɛtɔ so na timi akasa ankasa na kyɛsɛ honam kankan nyinaa no ɛyɛ herb care ointment ɛna mɛkamfo de ama wo sanso na nantem apropro nyinaa ebetu ase de ama wo yɛkyerɛ akwan aso yɛkɛseɛ no ɛwɔ abankuro yɛne nat village no ɛna edi animhwɛ nkyerɛmu bi atra wɔ sunu afrɛ ɛyɛ eye care herbal center mpanimfoɔ ɛwɔ 0243 035 898 0243 035 898 Franco ɛyɛ phone papa efie edu a phone so no pacho esum ho eta hopo ayɛsɛ achaka na pa ya no ensu phone nsɛm fata phone bi wa salala phone twetwene na ko Franco sanse ɛyɛ phone papa fie ɛne wana so ɛyɛ your Alcatel, Apple, Nokia, Tecno, XTG, Itel, Samsung, Infinix na fe Huawei da kan esum ho bruja na no ko mani ko akoma na yasem ketwa phones ne ko ye Franco de etwa mpuse pa e pacho TV or satellite TV since Skyward na fe Asano edika ho kodago no so de opetor ne fa ko fie sanse ɛyɛ quality sanse ɛyɛ Franco de odi ne ebo ye wo SD card, phone chargers, car chargers, pen drive, power bank, USB cable, digital watches, mobile, Wi-Fi. Association need also pa. Ko Franco aso ye sanse ye phone papa efie ni ho. E pa cho branches baako sia. And also anatomy ni ye. Kumasi Ajaba Jewelry. Adum wamutuetua. And afi Challenge Book Shop. YFM che ho. E pa cho branch baako so ho. And afi Malcolm Sherimu, Prudential Bank Sherimu, Kufuor Clinic Sherimu, New Kejetia branch baako so ho. Franco mawajo na nyumre. Puso ahmoni oni komoni on business. Fi same ko yisebe right new year num 0206 310 483 0206 310 483 and 0245 232091 0245 232091. Aqua Provisions Limited, Wamada Robabusia, and see what the other just saw. Aqua Blue Mineral Water in Sukraji Unumbia. Oh, which is a one who Subu and Subu and Sufunpa, Unum, as I would interest you. And Subu and Chef Frigim Nancheli, I won't be known. Now to Aqua Blue Mineral Water, and so we hear no sizes are who do Nina or Honor 500 ml bottle, sachet 1. Open Dozo Potua, no friend paying for 0596 994 992 0549 05 Mr. Meet to you 0596 994
992 na wo de pagifo atwetwe enkomo bibia be fine kwame bibia ye fine na me agbeve Herbal Hospital misrawo yade nyina koduru no mu na kyese ahweti na ira ni nyina ne se baya sad match de nyame de adom wo mu pa agbeve Herbal Hospital na me kan fudi na ni gisem ne se yade mfinhia mienu e wa santimem Ghana memu enti o se ye hore de ka nyina ne se wo be pia tena no ma ye free consultations afei so person your health screening na untia sika bia lab test ahodo nyina so ye ne kwa say malaria test ana screening ana wankasa odunso na pese yemfa mfidie mi nyina no untua sika bia ba se blood pressure na pese yen test ne yemfa mfidie ma enu sika tua bia ni prostate test nyina ye di mfinham ye ntia tidwumadi ama bobɔ so nyina no ye di ama kwa untua sika bia etimi so bohwi na bra agbeve Herbal Hospital misrawo chese yade bia last stop ene etimi sese yade bia intani paduanum ya wagye atum frɛ no yade yi ne agbeve Herbal Hospital mpanimfo ka kiro nyina ne se bra eye ahye ho na wankasa yade ni nyina ase ntunu ani gye miopeye bohwi na bra da kogya ache ye ne kwamo hina himfie ne die nhwɛ sanso na enkranse so no ye wo so tum last stop ekyeremu bia trawe so no afrɛ agbeve Herbal Hospital mpanimfo 0550677681 0550677681 104.5 FM. Dawood Herbal Hospital hot makopie yipa choice empaso aye boring. Adwendwa dawson stress na dawson epacho nti okompaso empacho pa na half current me pacho ese okoje Dawood 360 capsules oba for 80 bre bema for 80 ka ho 360 epacho obi anhye obia makom wompaso magada adwudwa ema asumdie enigye ba na postmortem chese aware for na dofo asesre pa no mo bieja yipa sanse they say 360 doubt on me dear him obia ni age empaso ayede fufu bamba na mpotwe eni ofredwuma ba fans nkwa ne bia twamo na nka ofredwuma ba obare hwe odin o se odwane na eba no Dawood 360 adaroma say why be mapa Dawood ultimate asesio a transmogrifa o ha ni nyina isi yade wo denchei wo nipa onye wo wafudi o sisi di hade empacho onye Dawood ultimate memfa massage we yemfa ntwetwo ade chia pemi what is that ultimate dosa caterpillar no empacho modi akoji biwati oba fafu a 360 nko ho woni fiedu nwotwe a 360 nko ho o ma koda no fo a wonso nko ho bi empacho ko misty colinag Danny Herbal apidang and a face smart Herbal have may yetu apete miamia hodo okwa bodin edibe ha Dawood 360 capsules Dawood ultimate kuramu twe didu atu emfra 0241 244012 0241 244012 0201 681717 0201 681717 sisi nadia wom Dominion Herbal powder wo twa so abusia eno na ohia bi sese covid no yenim USD aka no ene abroche nkro no so mesra wo dia bi ba no aka tese wo ba mesra wo ma na me dia ma na me Dominion Herbal powder na covid no emo me ho ban na da che me so ba metema beto na ene se wunya bi na de gu nso ma no pa no aka ho no anom anwumra wo beda no aka ho no anom ensuhie wo na wo kro no na immune booster esiesie de pedua no na stroke diabetes hunam yawo anase wo chika se na yo ya bobode na man sanka bi Asaf market master rate buakwa konongo adanse so kwa niwe dubi asinhwe fa security checkpoint ukọ ofenso ebi wo tepa gos bibia ni asinfusu eho nyina Dominion Herbal powder ebusukra pebi na edi abusua asem ede mawon baby bubobi anopa ne anwumre na onu obusu nyira bu sa fede bambo kese ana aba betom fie fra page 0209 949215 0209 949215 na the Dominion page 4 etimi atwetwe komo Donima Steel Complex na mdia do fo nyina akodu wasidan wie na akaso bonko adia Donima Steel Complex na oso do ani kire na ni gisem ne so mbema free consultation wan kasa estimate ahodo enchanse dodo abehia enua ade beboso na do abehia we yanyi sika bia free consultation umpewe na apede Donima Steel Complex Mission Chelsea bia de board dance bia say Aluminium galvanized pre-coated roofing sheets tropical roofing sheets and say wankasa IBR chese
enchansen be pa na wo pe ubo di ni se de ma bomba fua say lock panels ni nyina no ebi wo no euro tiles ni nyina ba eye Donima Steel Complex ye be ma bi na ni gisem se na do bia wo pe bia nso no size bia ebi wo ho etumisrawo ye be sa ma free transportation pe we na apede be Donima Steel Complex wadansie so bonkwa de emisa wo hihye nyina no fa be dan yen ye kira kwan e wa Asafo YF Junction misrawo ye ben eye Ghana Revenue Authority o matran no ntremu bia trawe so no afre Donima Steel Complex in Penning for 0244 126 625 0244 126 625. Kennedy digital satellite crazy promo ne ekoso epacho ya Benjamania we kotu ya fa controller general epacho obrani esawoni ekwa nhye na fe ye ma ne mani bi na twin kakra we be no atwawie hwe kra onse ne manyina na aye odia Kennedy se men kan cho se crazy promo abodam crazy kra senti adisa ne se 55-inch 4 smart Android TV na 3,000 to say 2,499 no the back was free 24 inches open to my 24 inches 549 and half 19 inches and so 399 it is so animal does full pounding machines decoders are hood a pacho double door fridge and half laptops are hood to say you food in tim baby. Now if you akutu say who say any task now, but just so called credit so a full pounding machine and now focus on never go business and check now so you can crack to butum. Just so biamra and Monday sumopa the Betobiano or Chobiaka home. Kennedy Ewo Adum Family Plaza Brosano store number 21 and 22 and Wakabum Kakakari Dimon Aswe and our friends so Patasi Main Street Adum House Police Depot branch Bakoso Kennedy Pusa one in command you lay na on says you come and buy one get one free, buy 10 get 10 free. 0244 385 128 0244 385 128 and now 0207 683031. Nana ye bia so kwabra suje ya bodu ama oti ahono ayekuto obi so ado wafon wayi nkase waye nkrampan wo bana duane se kro onye kese mesro se bana sa na odi bika ko na ye bi obebo atwo furu nyina mo fura flat kama na fo ayete nkoso no wona wotu say yes bibia as yesum no nimu ha na bibia kama enti bi se wada se ebia yade bi ne da so esusum nsam kwada fakoda na so kwabra suje na ye bi wa gona asa man usika se wajuma sem yare bi na aba makoa Ewiase Mu Nsem moyenye ye ope bambo na ye bi si tumika na bra agona samai obetimi akọ no ba bi abeda de enye de kura otimi da ne dua kura de chew na ene se wo abrochi a WhatsApp number abetuma friend wo so 0557 667 510 0557 667 510 na se obesa friend wa normal call 0243 13 45 35 0243 13 45 35. Lawson Herbal Clinic na make am for the amount sabre utiem yade hintani pedua fritri nyi sukosi mo wira so wawaja tum se chese yade ne nam ni pedua di nogu nsa so de ko supply enso ahoto adia ahoto nya bia e wo se ko Lawson Herbal Clinic omne de law care mixture abedwa so se gonorrhea syphilis enam yade ben wanya oba huntimi mfa furu ni nyina ne basa e law care mixture e be siesie oyafunu na wankasa ahohurum asantifies lion system no nyina e basa be ma ne bo edi bo ani no wa hye onyin law care mixture na mekan for the amount minu aba unya bi nonuma e ma si uda dem wankasa e basa no aye virgin entumpe we na apede ben sa so no di delay man capsules aba na nunya bi nonuma minu aba madro we mi ankasa ma so ma we na maja tum se nyame yi wankasa ejira so yire nchensuo 34 bucket na amaso mi bu bem nim so oti bem sraw se wankasa waja tum se uhunsuo no se bi mpedi asa agene aye bibibi basa mesraw manenye se banku no banku a etifam nchen ya oba no ya abortion krema etimi so low sperm count nyina no delay man capsules na wo so nya no esiesi obi a wankasa prostate airborne kai obi bisaze na prostate airborne kai ese gunsuo na hu moja obi ogunsuo ote ya won bem delay man capsules sanso na Lawson Herbal mixture so abedwa so unya bi nonum a wankasa abegya tumi se moja ndi afrisani ye afi malaria oba wote chese yaw ebra ubu nsa koko na edi unya oba wote nkasa
bibi ne nam yam nyame abodien se bibia ne nam oba yam misrawo fibroid na ebon kai Lawson Herbal Mixture na so nonom Mr. Bowra Herbal Shop bia wo de bisa Law Care Mixture Delayman Capsules Lawson Herbal Mixture basa wo yade bia asiatu Mr. so open Lawson Herbal Clinic ya kira kwa ye wabu akwa Kena ya ni post station no e di enhwe sanso na obetumi afre 0202 675 778 675 778 Angel Dominion International sorry Honma Kopie your D4 Joseph Mensah Bronifita na frɛ no purify no sanctify no the Bible name for man no say why crado okofa Angel Protection Oil Psalm 91 and 23 but just so be no use be abushande de bia susu jadio ni arewo nkwa sanse empathy we bushano uhia Angel Protection Oil Psalm 91 and 23 kwarim semsem na siesie no kade kwanko betu ni nyina se wato nsem tintan pa choko yefimu na tobo wahina sa spiritual attack de bia na ntwe pamu gidegide ni emia ko sunsumu uhia Angel Protection Oil Psalm 91 and 23 I continue kwasi in pacho video for me also bit metuka wate na open favor Psalm 23 and se okoto Angel Protection Oil pamoja na kwajibu wate bebo apa the Nhyira FM checkpoint bi ha Germany Frankfurt Peter Osei Mensah US Virginia Roxon London Mitcham CR4 North Lady Belly Street 91 9000 Gent Isaac Yaboati and so ho Kosia Odi4 Joseph Mensah Etmetim Tabumbola Junction Edwada and Abinada and Afe Inkra Amasama Stadium Jarvis Pacho Yawada and Memreda Nkoko Trado Salvation School also Kosia Bia for D4 Joseph Mensah it was 055 4477 959 055 4477 959 0504 604122 Susie Herbal Center the CB men capsules Bema pese utime Johnson na Johnson filie Johnson de Johnson pana urade Johnson sabo se timi fam na to twi no say mane how because in super time from medican agrada dika bom kukuru nti oba Johnson na sade e be fa to twi mane house because in super eta super to agrada dika bom to ba Johnson na twi ba mane house abebire ta na se ba enti uba Johnson filie Johnson de Johnson no filie from de twi na Johnson di so na bom agrada since you to na grada boom sanity CB men capsules be mo ayese adwumani nyina mo ni agye bo tebata no hwani ma bankuru to bi wo ho ma na o ye na to bi bana grada no pese bo pene waka atwom this all stop Johnson kakra this say be bo ma ni braba CB men capsules ba Johnson fili na bibia kama wa uni ma de kra make impact wo de atra hwe wo say the power Johnson na se bi wota the power CB men capsules no so wo just e be bo am oba wo to ahimfie e be chipa benim se man mo so sad mutimi fili a Johnson na wo yefa ho fili sa obabi so wo henu kwa na tinka wo fom wo so no mu anye de mo ni nyi wo mpem kona kopa bi CB Makion ebo ama fever ne malaria tu ase CB soap eno so bebu on ma bebu a owro ni sugar de fom se sie nkrama wetuka nkrama baki kamsa ushu ade wa chena nkrama ushu ni nyina sen because Charlie Chaplin hu no Charlie Chaplin US din we come to madam for no okay no madam for eti kope CB soap ebetu sa wo how ni nyina ama na afu be se ushu no afi mbe hwehwam onko woro ushu mfangu abonten na afi nkrama akwa upe bi ato wo pharmacy di chemical shop pharmacy herbal shops ahodo so ebuso obeti ma fresh CB herbal anase Susie Herbal Center penny for 0247 111671 0247 111671 na no makasa Current adventure some na this Zahara Mixture Zahara G capsules and afi Zahara Man capsules abedwa so na nukure ni nyame nkotoko se hwimpo adro timi fansa na ntada nti unya Zahara Mixture Zahara G capsules kambo mu a enam yade bia si tu sanso ena ebia wankasa gonorrhea syphilis odebua candidiasis also nyina no unya Zahara Mixture Zahara G capsules kambo mu a asiebetu oba atenka bone wankasa waje atumi se subone bi gugu minu aba ma yu ba ma to nsem wa waje atumi se wonya akono akurakura ni sansa na atutu eye Zahara Mixture Zahara G capsules sanso na aduradi ni o aduradi ni adura mema na twɛn na se bie di wadanse sadro onya binum ntwanka ne aka
Umako, my baby di peche, Ninani say, Wahoki Kawan Pam ever conquer Zahara man capsules Bubobi, Miniabema, Wankasa, and tomorrow for Pasuen Sima Shatrankim, or the baby from Vifi, a Bella boy mom, Pasunini say, Wahoki Kakos from Missau, and Chemubia Towers, Mr. Fecaristic Ventures, and penning for 02 forces 348334, 02 forces 348334. Timalak. Kente papa, kente bonyo die, adang masi kente FJ pa, ho na bonyo bi design bia ebi honum, DF nkwa. Timalak se men kancho, GTP on new style, Dumas Binta high target polish cotton, me dago no so essential lace, shoe bags and accessories. And se samre ye wura bronya mi, akosi new year no, but obi anko Timalak anko nyema nyina. What on my fee 300 dekona 300 ya de brow e o fie asama more piafo to be a Timalak asye ahinsa bonstrom Pentecost Street in Pen Abehu omni alphabet e wo abresa krom Timalak ye adwuma e fi dwada e kopimneda anopa no so nifa e kosino nsia na wapom pusa homa ye 0247 868 0247 868 424 sorry 0247 868 424 and 0249 013 177 0249 013 177 Timalak, home of quality and affordable fabrics and accessories. Multimedia page 40 and catch us on the 10 years 25 years in here at TCC mu nyasem ketwa ke kutugu anke wies aserve above master degree bibia wie ntinyame inkoso nsha munkoso ntie multimedia platform awudu ni na namba koso nsha fe ne yesha asie de ka kire ne Dawson Alaska Star Enterprise ana akwakofa eye upe wallpaper eye original number 1 na papa etim so kala bia nya de papa ni bia eye Alaska Star Enterprise TV radio television ana say market for saloon barbering shops awudu nyina mu hia Alaska Star Enterprise home of quality wallpapers and affordable prices any asoye hono na any say me pa chawo hwe na chi kwan a say ba ko na do so pu amafo tukoto gogo mosto bokoton a na so ko hono o kumase wone boss family de hwere mu obe Prudential Plaza wudun kran so ye Tiptoe Lane second monchewa Alaska Star Enterprise the telephone number is 0554 114878 0554 114878 nan wono atwetwe enkommo we ye Verma Plus Limited adaroma omna kofa poster-vite capsules diaba me pa chaw bemebu wono ma sabe ohonma na jonso rough jonso kan no won tumrika ayeka obi nso ajonso kan abo se sabe ojonso kora won husu ojonso mu ajonso mu yade bia no poster-vite capsules ne bebo mo wo the extra capsules enso diaba eno eye mema edro no bema onya bia ene se osisu eni oba no wakata betwina mo oba nse yes ni wiase oba ya ne sebe na niji aba obetima kananum se me first time have ade amana me tenie ekoni de twino to say for the sanity to say yes okoranim X Drive capsules bema mansanka bi na bebo low sperm count wa emre wampam ana se me pa chaw obema no ebrem ya hwew na asadwo na wanum atwasi na to no usisi ne ya bomode na kope X Drive capsules ope bi ato keo deni heba Freddy Mens ana fe kolina keba honya so ebuso obetima from penny for 0244 370 702 0244 370 702 na woni mpanyifo etimi atwetwe enkommo na de aye eno no kwame gonwo de gongo kwame na bi simi kan cho so chia wo e papa be friend na bi all right ne ma me ewu ye na nche na finisha de ho asebeba yo me dase kwasi boafo eno misamu akwaba yeah mudini bio the frame efia fama eno eba ne se na aba ne se yi sanse asomo obi si onko bekwae ni abrante o tena nko no ho ko busa senti a o ye sade no se ne krapa dia eba ne se me pa cha me wale awa sante bekwae mi kru ni friend ya unsia awale jaye bae tama ye to no no ka kire me se un hain dan mame efia so ntokwa nko a ena me se onko ha da mame wa ha da na mame dia me ko mi kru anu wakachira me se wo edan wo busuafe ho de a ene won high dan bia biem ekodi hu asem e wo me nana ho satam na me nana be mate ase ye kan ya wa mmia entokwa ne si kwaso no me so minim de meka ena me se sa me niama
ɛna mikrom weekend bia no oba ho nti aka be 2 weeks e be di Xmas ɛna ɔka kyerɛ me sɛ maduane a wɔde ablɛ me a me be di ano no me ni ni nkyɛn aduane biem ɛna ɔkɔɛ afei me frɛ na ɔmfa me frɛ na ɔmfa nitio afei me frɛ na ɔmfa de ɔka kyerɛ me ane sɛ mentra me baabi ɔno nso bɛtena ne baabi ɛna ɔse sɛ me wayɛ me engagement abɔka nti sɛ manfa ne sika amlɛ ne deɛ a ɔbɔbɔ me dua ɛna ɔno ankasa frɛ me ka kyerɛ me sɛ wabɔ me dua nitio kasa na yɛhɔ no mu school no ɔmo duadua flower bi wɔ hɔ school fo no ko hu sɛ watwerɛ me din ɛne me bra ne me maame din abɛbɔ sɛ yɛ me maame mu na agu na wareɛ nti sɛ me wu a ɔmo fa me maame ne me nuanom nyinaa na ase yɛsoma nipa ma ne kɔ hɔ waama ɔmo saa frɛ no waama efefili wɔ kɔ no me sɔle me denya ne na me nan nyinaa honhono me de kyerɛ me maame na maame sɛ ebia na yale hunu bi still de tia na tie afi me kɔda apam junction asɔle fie me nya aboso me nkono na wɔtwe me nsa me ba ya na yale ne sa baabi afi kura me sa abɛpem ne me nya hoɔden mentumi nkonsuo mpo medidi kura achi se obi na masoma no na akɔtɔ abrɛ me etumi ka me to dem ɛboso me be mienu miensa na metumi nya me ho hwe chi se maame na de me akɔdwae na wakɔdwale me ɛya na me ho atɔ me ɛya na asaba afede me hwa a de akɔ no ma anyele me ho a me flat asefo asase so na mete mo nka me se sade a me de beba na me de abedam nti me ba ya masam no enwumre ya nso ye call ofle me blaba akoka kire ni se wono na de ni namba ma me na me de na ba ha no mo de a obo kuyen wode bo baba tu ye fia no e ma me ye mu hyehye no me ye so wo twa ahwe na wo mo de na koto clinic nti me ba ya masam no no mo bia mo wa mo de bebo ami ame ho beto me no mo fa mo ame na me ho ntom ene onye nyame wate onye nyame be ma na friend say ye friend ya unsia o ye carpenter obekwai ya unsia o ye carpenter obekwai ba modia mi ensan kan nyame ya aduma ochina ya unsia die obana bekana no biko na ye no kure o twanto na ato so biko nye duabo eyare keke na o twanto ato so ti ya unsia o tenka omodia na be kirem si ante unka obati enka ya unsia ba na be kirem biko yare yare ne de bu to na ye wo betimi ase de abo dua no nti ebese ya unsia ma na nyansa ba na be kirem menteni mpani samda sesi ka me do engagement na utua yesa ma bo dua de obusha for dase sani man ya empese betikura India mo akwa ya to ense chi se omunkokuru monko dagu na so de jemfa nkoko ho akwa ne bese Nigeria no the matter is still pregnant India mo akwa ba ese mo matter aya usu em se ohwe maami mfuni eda ho mfuni wo TV so na se wo hwe maami oto sisi ya onseno so mabusa no se ono a na se obi onye mfie dua na de ontimi ntwa ntro se enye wono a na se otum se no obi na ogina ne naso yi ankasa enne ma ya onsia bekwai carpenter kondo ya oware maami na ewiase se bia so ye obi ade ni ye nye obi ade ense no ya onsia anye bia mposo oni nua ba mpa wo baba ana maami krai yo ba babu so ami ati asese fa boni nchempre so die sonso maami aso ni dia so don yensan heka aso ni dia so hu maami picture na se ni kala cross sa na hu se de o situ o se ya utimu se maami nyede enkoyie nsa hu nwi nyina aho edi ebese ya onsia carpenter bia eja osu na obi na edi nsamo na di ahye no the case is still pregnant and you know sheda mam nemo ne pese me mama ti asini se ya onsia de na enye duabo no obo no se duabo bo no obo na osan fa eche tu aduro ne me kan se eduabo di asem se wutie se odi aduane abro na ka se wadua na etwa tu an wadi ya ne se onyina so bi gina so
ɛhɔ na ɔsɛ campaign for call to order sɛ enuane a wadua na bɛdi ani na me nua ba so anyɛ fa ne kani ka sɛ sɛ bia no kura so die na bia no odo mu nti na adwen yɛn sɛ o we de anya hwenti ma me ni ehuna na ɔka ɛna odi yɛ ne nan ni sei sɛ sɛ gye so tie ma me asɛm ɔka ɛne eduabo na wɔ mu no a na hwɛ ba bi ɔkɔ ne nam ne ade a ɛyɛ ade o da bia me kan wa sɛ obi betime abɔ odua owia no asan fa kya kɔkoto adu enti ɛbɛda ne dua ne nyina wie still ɛne ehu ba sɛ bi esu anya adwuma ɛne na ehu esu ne deɛ fa afiro na mu adutuo no ɛnya ade ɛdɛ edi asɛm na wo esi sɛ o si gyina ne picture mienu a ne nsa nyinaa yɛ mama kɛse ne ne mfono ɛne sɛ deɛ ɛsɛ yi a ɛno na yawunsia ɛma ne kɔn dɔɔyɛ ɛne yawunsia ma ne kɔn dɔɔyɛ otimi kɔ yɛ maame hu ade ayɛ agye so ne hwɛ ne awie maame ɛma rɛ because wɔtɔ yi sɛ ɔkɛse nyinaa nso no Nyankopɔn nso anyɛ na bro ɔkyɛ ne baba baako baba nso kɔ ne ne kɛse sɛ wawo ɛda dem pɛkyɛ na hwɛ maame ne wayɛ yi a osuro so obewu on sene mfata ne baabi a ti so wohwinhwan obi gwa hwe ko kase bia yare boni kro pona bia ayden aye ma menti ye besre yawunsia carpenter dem say yawunsia oye kristo ni pa pa to kwa sori me pa chan okwa sori oko roman osan e roman ni unimi say roman for de ade anom de omu ni pa catholic for kinti mesre yawunsia so omnye de omra na je say case no yawu case ni wi a ho na yen ye bebam me twama ba asema ho na mbusa se simple yawunsia ma ebe ye obetwem se sia yebetimi on se yebetimi challenge Jaleke the original we are there ebetu challenge Jaleke chale eno ani enim yense samu da ebetu anokwamo mianka na nyadua haba Mr. Ayado papa sede na atridi yade mecha malaria fever asia dokro me no na mennim se mesori mpo menum nyadua haba Mr. no atu ase prakope sisi ade me honam asisi me hoso ankase mikro ni friend ya unsia awale jaye baye tama yetu onu no ka kire me se onu han dan mame efio so ntokwa nko a ena me se onko ha da mame wa ha da na mame de ameko mikrum ena wo ka kire me se wo edan wo busuan fie ho de a ena won han dan bia biem ekodi hu asem e wo me nana ho satam na minya aboso me nkono na wotwe miensa me ba ya na ya le ne sa babiem fe kura me sa abepem ne minya hoden mintumi nkonsuo mpo medidi kura achi se obi na masoma no no akota abrem etumi ka me to dem ebo so mi be mienu miensa na mitumi nya me ho hwe chi se ma me na de me akwadwae no akwadwale me ya na me ho atome ya na asaba afede me hwa de akono ma anyele me ho a me flat as so na me temo nka me se sade a me de beba na me de abedam nti me ba ya masam no enwumre ya nso ye ko ofle me bla ba ko ka kire ni se wono na de ni namba ma me na me de na ba ha no me de a obo kuyen wo de bo ba tu ye fia no e mame ye mu hihye no me ye so wo twa ahwe na wo me de na koto clinic nti me ba ya masam no na mo bia mo wa mo de bebo ame ho beto me no mo fa mo ame na me ho ntom ene onye nyame wate onye nyame be ma na fa ni sai ye fa ni ya unsia o ye carpenter obekwai ya unsia o ye carpenter e obekwai ba modia mi ensan kan nyame ya aduma ochina ya unsia die obana be kan no biko na yanokre otwanto na ato so biko nye duabo eyare keke na otwanto ato so ti ya unsia o tenka omodian de be kirem si ante unka obati enka ya unsia ba na be kirem biko yare ne de bu to na ye wa betimi ase de abo odua no nti ebe se ya unsia ma na nyansa ba na be kirem menteni mpani samda chesi kam do engagement na utua esama wona wasafa kan wa se sene mfata ne baabi a ti so wo hwe da dem peche na hwe maami ne wa ye yi a osuro so obewu on sene mfata ne baabi a ti so wo hwehwan obi gwa hwe ko kase bia yare boni kro pona bia ayden aye maami ti ye besre yawunsia carpenter dem say yawunsia
YouTube Nhyira TV, Facebook Nhyira 104.5 FM, Pensai TV and Asameng TV multi decoder no so. Media Ewiase Mu Nsem Kontonchi obo here kumanana wa kasi brotuba gong. Chatani ni e producer Naji Tamachi sansuna enkosro ene man sambo for kasi boafo enso Michael enso etachi dindinde. India misamu akoba. Yo Ewiase. No busa se empo se abrante na ma e koba na defaso. Abrante na ma na beso otiase ne se enye eduabon series mu no. Eye edutuo na wato abaya na uti asemu ya de okan yi a esefata dutuo esefata duabo na wonzo wa complete case na wo se asem ne eda sonyem yenwo asem no eja osu yentimi ende ne sa yenwo asem ne wo asem ne wie so obeba me awo so obeba me yenwo awota ne so na se wa anwo a doctor timi pai eyi akwala no eduru ho no mo a yebebam ene adane ye kura na ebeye ne adane abɔ no so nemom on kai hunu se ebo no so de kwakoto obi fie kwan no no sa abɔ na be dan aba ne so no on kai hu se nyon kwa na wagu se no kra mo so okay no kra dia o kan se kro bi wo kro bi to aso obi ye bai fo obi se bai bo nsam so so ye catholic fo e won chance mo ma ni timi ye de fan tra hu ankwala e kro mo se han ena de yiba to plan obi a won oduane am wadi wokun su ama woni wada ma wonya feelings eja usunti se bibisi kwa na aba ena okrompo ti ho no ana se wo huni maami aye krompo a na se otu botom ana akopɛ bosia na de behwe maami wati na nka aye de sasa anye bia no wa bia ma so se ni odo akwakohwe nkwa no ye fa ne ntunu nye de e fa ne konkohwe owu enu ti mesre ya unsia carpenter be kwai mesraw kotojogu fom mi nua baes no kan nyina no kura dia fo woni tu otumfo nyankopon a obosoro ni asase anya bia oyo obi bone da nipa ne de akyerɛw da usua no fom obi uyo obi bibi se ka nipa de ade bo otinma ko anyina meduru ne so hwe ma mi picture na hwe na basa ne form kura ni ne se na osituo ya efie dua na so obi onya ba 200 years enti mesre no se wa amade a ene agya usua bebam ne ebam na hu se ampa se ka bokraman ewo ye friends boga dwomu a wi kura wonye sanse honso ye wi ani tiate ejon kan se bekwa ho no ote no ensuo bebre na atwa no ho ahia na odidi a wono nsuo odi nsuo sinatare odi nsuo ehoro ne niema odi nsuo dware se ya onsia nim se saa niema onfa bi nya dia ene ho totroto na so nim se odi nsuo dware edi nsuo sinimema edi nsuo ye aduane didi a ana opese maami efesa akoti kwa no so ekra na nama na to na nama onsia dora ene so onka hu se so ye baifu a obi ye baibo nsam na se ekrobi so wa ekrobi so ye de eto aso ene moti ekrom so ye nyim konya ho ena printing semacros ye fani han ko ho sasa no anka so to no anka sa ja usu na ni han dada ena o ye de oti kro no because o ye se de nua ba city a oni ni wa sempa ja usu se be fem oni maami wo wa sim se be fem sasa bible se sene wa nya ma onua no wa nya ma mi otumfo nyankopon na wo se wo ye romani na menya sure se wo ye romani na so ye romani dia ena onye roma afo no mko asoro mo tena sondem ho ni bia omo ti abonten no ana 31st fo no e roma afo ni bia okay san me hu no india me da se nyame admo china obeya adwuma ye ma se ba ko nka ho me da se eja usu yawo kumase ahema kokobi 18 mu India spiritual doctor na motene nkan daddy adwuma ne yawada efiada memenda enekwesia anokwasim se adutuo eduabo wani ene ese pressure abaso anase ese cataracts anase ese glaucoma me patcho fabra be piem ewo India spiritual doctor so eda a eye yawada kenfiada memenda enekwesiada akwada yeso oye nsuo ba akwada wontimi nkasa akora wontimi nante ni nyini nyefe me pacha akora ye haja se ne abobibia gu nsuo anase obi awodofo wato ensem tintan kan anase dwunso krobo ana de oye galamsey ebia oye alovia oye hwegum oye pepepe oye champagne ana oye dig and wash ebia oye bia me pacha obra ebia na sample oye galamsey no na sample no ye ena sample na sesa otumfo nyankopon efa India spiritual doctors no ebo nipa bebre a eba ne nchen oni be ma bia tena no oba bia tena obu kwase wo sisi ye wade me friends do wise I say love me alone come back to me anasa etwere yare me patch of ne bra be pim odi ne ba say ye twere yare anasa love me alone bi na wo pa ye di dwumadie bebre wo yaso e ba isa se embre ni ti no wo be sika jetia anasa sofolaya fa ahima kokobe ka obo asime santase kwan no so ka che driver se me patch o mesi ahima kokobe 18 hwe on sani fa
so ya chance ye ne ensa na ewiadem si hɔ no frɛ number no anase follow direction no na bra ye adwuma ya wada efiada memeda na kwesɛ sunsun dwuma die bia so kɔ sɔfo konfo wachina brɛ usu abamabu abra India doctor bra be so no hwe otufo Nyankopɔn ebefa ye so ye number is 0240 55 36 82 0240 55 36 82. There's one basa and down so bra. Your number ni chat to your sign WhatsApp 0240 55 36 82 0240 55 3682. Yo kuma say ahima kokobin 18. We nua ba kan kuma to yem na eja ususu on be diagnose o mo diagnose wi a yesu ebebam esa say otumfo Nyankopon fa yeso eye ne esirisi nyame won kan ho no ma ye ntiase na wonye ne yi ma ye da bia. Amen. India medasipi asano nyem nti yemi ya homo ntum nyame yado bochina enkoso be san transfer be ma no se tibia ense be kan ofia na asami wa bechim nti no eno ensu ate nyadia be wu ate obe transi adidi asandidi wate ti ma me ofokura why na me bochina me ensanto ka sabrafia why abotren kwa yatuni Ewiase Mu Nsem sunzum sem modern headquarters nsem dosopo ahemfie demase mamleta fi no so be kasamre mi ko Facebook me hu blino uso ansan Raj King Arita Bonzi Afriye Akosi Joseph donc ne ho bio Abigail Yadom Munyina ho Nipandos Raj King Medical Chow on a fait DJ Clinton also mojo and then Nipandos Yankopon and Shamunina or Facebook and YouTube. They send me WhatsApp number no 020 6105 Be how Modia and WhatsApp me. Now say soon some say Hunamudia Yafakonya Sunyam wow. The WhatsApp number no 020 6105 499 020 6105 499. Producer Yako. Why? Yane owura na kasa. Tisi Osisai. Osa video de Isra de Jano odin. Jatane nti oba ne no na obi abewura. Ose Awurade ya adoma kina obete nenka. Obete nenka. Yeah. Obeba be kirem. Osi wotie program de. Yede wase akosi. Be kirem wate. Akina obeba. Na de ba meka nyina no. Odi agoro anye ne kure na so du ho a ibehu. Ndi kwame yapon. Nti nam se asem no nyim. Ya. Anyim. Ya buaso. Nti akosi yeda ase. So only need am to china be kirem. Woni be kirem wa. Producer me so me da ase. Obadwuma pa. Enche bia na obeswai. Oh kwame Awurade ya. Enche na obeswai. Kwame nyame adom. Enche na obeswai. So because we are lucky. For lucky boy. Oh was e ba ya chiwo. Awurade adom open so. Ena nyame ya adom. Enche kura. Nim se obetok kente be 1000 ama me. Kente ya dey. Birthday se mi huni ama. Enso. Birthday nke kura mi huni. Ni ma bi sie ni. Kwame yakoni ya che obi bia. Ye mu obi adi ne kucha nso hwe. Okay. Rauf Zubasai na nyume. Rauf ema simba ko ema Rauf simba ko. Rauf ma simba ko na onso ofitema Bashai na nyume. Uti Ewiase Mu Nsem otema na ne wato ayen. Mo ko ba Abdul Rauf mejozo. Na umpom ti say body na ndawruba ede Nyankopon ase yo na wati nsema hodo uti otema danda nyina ne de wo ha ema simba ko se na onso ka jawusu ni patrimoine se metie story ye twato ya otum se nsem ne mu awreho se wo hwe oba oti we na wo hwe ne ufonyi a na wo hodada no a na wo hwe ne tibia na wo ye owu a awreho se ni patrimoine se no krepa se be ma no mum na ye bibi mum pa dia ene antwayi ene nkameka se ene kamebu asem no bat so far as be ma na gya tumi so baba be kirim ne dia na se asem wa kire nti yantwan na akina no de ono so wo no on be kirim na adofo ntie material na oja wanza wako ajawsu ye be sore de na se ntia kese nkoma mia me bra panyine malam salo e o mamponten ana fense Dr. Faisal so mamponten na abusia na me mama ya fense Fati na for macho man no ho
Jawusu wotio den abodie mo adwate abodie 1 abodie tio ewo first medoma medoma 18 medoma 80 that's wotio yanko ponsha me mama first Aisha ono so wotio ewo medoma 80 unyere tio wo fie yanko pon enka ho ye beto aso edam nyina ase efra me gong yakramo